yemno enti hono na me se da bi menti ase ho na me frɛ ono na chiriba na me se maadwa o se ma me se be se koto test brɛ me ene ma saa dan de se wani me bɛyi ne ni nua keto ane ntokwa fita se de enti ade enti na ni nua ne koto test na brɛ me so ma wo aho ba ne nka ma ne nko na ye de ya dwi nyina no ye ni bewu esa so no de onim se onye hwe Virgin Mary enti hono me de ono no kwasa se ma o ka man fi no na me soma akola no enti enwume na akola kota ade mbai ma nye because na me jim di say bibi sa betimi asi ti me da ono da bi nka bibi sa na wunyi ni say obetimi aye se ebi obefa be ma na say enti hono na eja me de mtu majum ti me da ho na ade ni sisi me so na me sorry prekope na me yi mi ankasa medwa apa wa me di dware na me de ma na me se hey Gina Johnson na men shade nti wa pe oji ye na Johnson e ma me di test ni go so no and this seconds edi amaki mienu we ye nyem kase pa because ebi o ha we hwe gu so kra chance amba we di gu me di gu so a me da mienu nti ma me yemu shene ma me tie mu say Jesus nti wana ne papa sa adan na me se hwe wo ba na onyem no say na afi na wo tie mu no ansa me catch us say me yike ni mbe fia na me say o ma obi adi o na ye ntimi nkyere say ye ono ana say e ono na ne papa no de o wa kuma pa nti ma no fuye na me kokoro na say onde ompie na me misa akola no me makora one nenyem na ba mu abi mu ni di agro aye friend Isaac ono de obekasi manimu play say me bando nya na obenyem no tinya mianim no kra nya bra de ne ba sa no me de magi ko bu say yes Isaac no ono de nka man ka metimi aso no abo ne papa ade wa ya fia ni modu but onto me enti no sana na magi ya me say nka sakra no bo ni dia de behu ba na da baby wo nine enti awano meja me fra akure me bona na mpese obeka no kre no na me ka chense maame de dru no wan kasa wo ba na wo de na ba asase we so no ne papa ne ye hwehwe no na se ye hu ne papa ne dia na ne yeso ye ntimi nya hwe e fa mboa wo enti sa blen na sa papa efo ne ba yike no wa besen ko ba bi so wo me dan na chi omu fa ho ko bush enti akure yi bo be bo ni din ene boy na obepie ho no eye baako to boni din se mini ike no na boy ni so bedru enti boy ni peja ni ti a o hwe menim no ma enu anu no wanti mi ampeja ni ti a hwe menim biem enti hono na me se okay se sa na tie dia e papa ho asase me po me dada na plan ka kire ne se nyin se de ejino wo ne nkwantam enti se ne ani ike ni ye fine so pese o de asam to no so a on hye na ente sa boy ni ka bibia ebenya no ni ente na so ameka sa ne se boy ni no ne me ba ni di agrosa me ka che se yike hye na me be ko betimi akofa nyin se abro ka che me ni place say oya igbeni enti se me ba no kofa nyin se bre na obaji o na emomedu na awo mu a obebre agro be na no wani ni di a wo kan se won hye sa ble no na me ye aduane ekọ site enu nti se me ba bi wa me ba bedu fe be 8 ti me ba metimi ye nkwan ni si wa na dwu be 12 se me suma me be ya na boy na di nachi ebu o so me ni fia no ne na ba mi fie me ba bia so ni nuanom ne ka kire me ana se ye mutu me betina me da mu hwe TV ye bibia na one me be che say omo ye tight omo ye close pa ade woni ni age or ye age mate ya the boy no 38 years 38 years ana me ba no so 15 years ai tight enti enam so ma me koka ho asem a me be ejina ho di matter asen wadi me be catch me asase asam na be ba no me catch me be say on tru no hu free boy no eno de say asam na me kan na ye me ba na before catch am say wo man no kura bia me nim fa ho bia meka na me se no kura ben eno nti me de ma dwi mu fa to ba se mame pause oba na se wo sister ba nyen kasa masimu ba na te oba pani ana ba ketwa me ba pani pa wo kache ne se woni ike ni nyai sa agudie no kache se wo secret bi oni mo beka what secret man woni mo beka 87.9 Kumasi enti me bo munya mo da one room a single room ashasin de ni na e wo single room but e kire no ene e be ma o mu dan
ena omuso meso mini mikunu kwadae uma wa mo single room no na oba panin wadi mfise sata no 14 years wanyini ti matan no amone mo ma no emma panifo a wo mu emoto mu no mu ba bie fufufu nwi no mu da so dada ba ku mu no wa da ka che mo se mo ye ya na akura no wadade enti okasa no me de minima asam cross ho be ka che no papa nti wo mu a be se 1 week na se didi nkomo bia no on na so ye din na afi so onka no kre nti nkomodie no na me ka che no papa se me de oba no onka no kro nti okasa bia chele me a ninjindi no se wo se na se me sure opa na me se ai no se a oba na ka chele me se wuwa ka chire wono no se eye ni nua mema mienu no paninu ne ketwa no enye memeba nto okasa in fact me butoye wase wan osi mema ka chire no me be se mema mienu no enye papa ba Jesus Christ enti ne papa ka ye no boss e wono boss kakama me na me yema show aheme on say obane ka chire wo say se wo ka chire nse ma oni ike eni agro biemu a obeka wo secret ma 87.9 FM ene eye adwuada ane September bosome ni da etoso enwotwe nya etoso num faith nyame ehia wo papa baabi a wo bia na yakoso de nyame aseseja wodi ewuremu a de akọ na osan ede ya baboni bia anka yede nyame ase akuma mu sam dwumade ne yasan babie mo ya babio anne yaba enu nti babia wo bia no ene afa dawuro no na ebom tonton sansan no anne bom na kase akuma mu nsam bre no aso enu nti babia wo bia na wonso wajan ne yen na yetumi adidwuman ama no ayefe na Facebook na abehwe ye free Facebook dia ene ne no anyen akoma 87.9 akoma 87.9 eno mu amu behwe yen ewo Facebook no na YouTube akoma 879 YouTube akoma 879 na Facebook no mesramo monkoso ana monshare emaye monshare ewo Facebook ho emaye na YouTube no so mo amohwe wo YouTube no mon subscribe page no na mumia bell adoma no eso enunti se ebrane so na you get notified na just wonso watumi ahye ama afoforo pi womonso etumi enya bi ahye nyame enkoso no wonsha fans of Akoma nsem yenua bema aduana bade ato se time aso Maa Akos great family or the ato was the time aso mama Akos ade WhatsApp group no so edaho was the time aso charity foundation aduana ba ade ato eno so was the time aso ena menua ba branche papa bi wono so ede ato happy home so was the time no enya so Akoma nsem platform edom egusu nya dom ketua eno so monkoso ana mo share obi our platform na so bia no wo momodi ase obehye ede ama afoforo ne ki pizza fan club so eno so ye president Kita ene ye de ato so eno so monkoso a na mo share Akoma golden ladies ekuo no eno so ye Mama Joyce Ghana onyanko ba wa forward ato so ntimo so monkoso a na monshe emfa emaye mamenka wenchro o say sometimes God closes doors because it's time to move forward ebia baby awuwa adwuma bi awuwa mo no enyame pese wode wo free hokọ baby na ukọ wanim na enso so niema ba kom yenu bi nti wode minyankwa eno no duru baby enyame ma bibi to yetu bibi krat misini ayiwadi eno no na tese enyame pese wo yi wo free ho no ede ukọ baby for because he knows you won't move unless your circumstances force you. Trust the transition. God got you. So ti ase anunti baby awa se bibi asiama wo free ho no ensu ha entete e bia na nyame ennam nyame na yeye
eye nyame akwan odi wo firi ho akọ baabi foforo na fe watumi akọye wiye ti de ebesi bia we abrabom no yemfa aseda piesie ema nyame medin ede Maa Akos program ne din de Akoma mu nsem na wo behwe bia Onua TV edemu live Robbie 1 TV also obetumi ahwe live at the Information Center ewo Kotwi Afetia Big Love Radio ewo Spain Otaibo Radio Modern Ghana ewo USA OPD Radio GH wonum ewo UK Free FM 97.5 manager dache hene Techiman ena womu ebutia wodi wonjuma webi wo ena Sopa Online Radio Asafu Pokuska Palace eya France enei wonum so ebie baby awobia no wonso ebie mu na obibia enye bi ente yenkọ na yene yeraba enkwedi nkomo na no fiada yene no etwetwe enkomo na ommo ne tofa baby eduru ye no afei onfanto aso na yene yenua ba na wo center of this issue na say this case no afei yene no enkwedi enkomo Elizabeth boko de Lazy aswadi aha ena ya dwada na da foforo nyame ahyehe na moko ye no edie na esi ho kabi kire me konkonsa mi pa bi atie na no wapa no frame osi ma me se ne ankrofo esi kasa no sisi akoye sekro no so ye ho aye hi wo ho enu nti no krampo no afeti me ma no okoba bi kra ontimi nja nkola no ewufie die nti ai omusi me adenti na meka asam no wa ha se na enya ade am betimi aye bibia ama me nti no mo jimi sika na edi keke nti enya ade am betimi wose ye den mo jimi sika na edi wose ye ju sika di eh fofo na eka se ye ju sika di na omusi usika san ya je die mpacha ndi minim na ba ya ju sika di die na no awuko ye den mo kra na mo ma ye mi de yes ake wunu ya ho aba asam no obetai na chie no wunu ya ho aba asam girl ba ko kra de adenti mimi so madi me ba we achi aba TV so ba be kasasa na ye de se se nke ya onu na to no nke onu so beti enka to wo ba na twene wa hunu wo mo se nke ni wo ba na chi enka mabema ne nsan wo ba ne sa na se eye wonu anko betena se se obi nsan ne ba oho enipa dasani minim mu a mo ka sa kire no munsimu trase wani wom wo munsimu trase e wani wom because oyonko ho abasem ne baketo ba me bia fanasa wa fanasa kra no oye naive oko school enka mo na mo boni chidon bona dontene mo na mo gina mu sade be ya be ma no papa na ma na adwane no obema na ba no abehwa akra no mum boni sobo nyame fa nipa bi boni nche wonom Lizzy bra wanim kakra yanhwe asam no na afei yene yaba no enkasa na wosi abrantie no boni din na bo asam ne tofa na afei yemra obayiso abrantie no ye friend no kwa me ike na ne din so ankasa nkrofo di nim no ye friend yike e wo honom but ne kra dan na ye de friend kwa me nti one me bai afa yefuno ensem bebre na piem nti no me de ha me ne se they say aboy ne dwane ye dan na boy ne dwane ye ade nam so nti aboy ne dwane se o de duro asha akola na se ye to aso free ho no wona ada ye si ye no elo de duro sha akola na se ebra omude asam ne koma na hima ni nyina echa yitwa aso wie ye no na o de duro akoshe me ba na se o de duro ne she na se 3 days 3 days ne so ye ekọ 4 days no me de oba time nim bibia ti me konyane me ba no asa nka o mebo me na nka me sinyema me ba twemi wo ho wei eye na no fiada samu ye kan ya ye to aso ne en se ek 87.9 akwakofa ye maami oni yike ne ye free pa wo ba fie ho wo bedidi wo ne ba no di agoro di anyansini ya agoro se wo mu di agoro nyina na ika wanya 38 years ya owo yere
ewo kwanango ahunu mpacha nkoko ya enkoko kuro ni so ne sai na wo fa ho na ode wi mami bayi a Elizabeth wo won fie dunu 15 years ya born no awose an asam no ye no kre ene ho ne mapi wagini na atum ya wase wotumi ehwa akora yi na nyinsan no wo ho eno na wo pedro na wodi insert pese wo say nyinsan no nti ho ene maami Lizzie Kefre no nti say afei ena wo ba mu a sa na asam leti Lizzie to aso ne yenko nti edro no echi no akra na ehya akra na se be na ansa me ko friend so ombra me boa me no that very day na Nyankopon ya adom na boy na iren eba afie ho to obae no nyame so no kra ni minim kasa okama ni ti a me bai ansa na me ba no be ka che me se ma me pesa me ka asem wichiro na me seka o se ma yike de aduru ahyamase owie krosan me de na ebra me su no odisumie kata amano se ne ebe ya ne maame no onte bibia because no on the step mother no ene me be nyina na da dem to okasa no na me fa phone na me frɛ boy no na mbisa nse yike wo no say me wo kwa ho na me se ne blafie sisi a ti me ka cha nse blafie sisi a no no bisa me say dia asem me so nya hwe ntu de blafie sisi a no see you ntu obae no kre mama na nra me fie ho kra na okotena ne papa ene ne brothers no nchen ewo ho no nti hope na me ko ho no na me si ike kuku ase wo de aduro ahye na se eye no kre eno de so obeka se da bi o so onka se da bi o na me ka chense twa so sesi ade mo aye ntimu mienu nyina me ngimu ndi enu nti se me pesa me hu no kre ne de a ene wo yike wo ne me bai mo ma ye nyina yenko hospital na yenko hwe se ye no kra na ana se nye no kre e wana boy ni yi kasa tu mu ka chem se oniska nti okoyam ni load nti mma ne nkombla na msi ye na so obeko beba na me ba na wu a wa abramu so mu de asam ato me so se me pese me ku me bai na so mbeko beba na akra na wu a na ma beka chem se me na me ku na wo de me wo ska 1 million da wonde mbodini nti yanko na me nko fa ne yenye de yanko hospital ho na se ye ba okoyam load na wo de misika amame nti na ne papa te ho ne nuanom nyina ate ho ewo mo veranda so ti me ka asasa mpe me ka chense me dware me ba keto ano na me wia na yeko no see you ate ma before say me dware me ba ne be wie no na boy no okọ yike dwane sa no wa boss ka bla yeko na na hima no ho no me bla free ma se ho ba ha na obeka se ko be je 100 million sa ne be akla no owu wi an ko betimi de asu adwuma ana so obeko school enti ebra okasa no mo sele ya me de san nsele no kra na menyi o mbai no mo se akodru 50 million no mo sele de yan o mo sele nti so e de ho nti so sika na me bla no boy no o mo sele 100 million no so and sa o bra boss sika no sa o mo fanya o si o mo fa nto akola na chi na sa akola ne wu wi a na omo de na to school no so ana se so won ko school na so be sua adwuma omo de ama akola ne de akọ school ana se adwuma ha no mo ka sa kire enti no sa omo sele ya ma ne ba 50 million boy na bomodin abo ska edu 5 million e wo ne papa ne nchen ti that day na ne papa yi ska mu 4 million de ma ne ba no na o de koye 1 million na aka no oka kire ne ba ne se o de be ma ne yere no na o de aka aduane ama ne ba no eye efo no na kire se me ba ne de wa andwene ne ho ketekete mpo eno ne nda nchen me tu kwan kwa akra na ana mi jakola we ma ne papa nti yenya nwie aduro na wo de hye na se na o ka se omo nko aduro no eno no wanko odwane nti aduro odwane ye no ni nua ba na me friend na me siminti na se e ma me ba no ewu nti o ma ye nko na ne me ne ge na nkasa etu anamo ne ko hospital ma ye ko doctor jaide o ye nyina oko bia akla na se a nyamie nim no kure ni aduro ne ho no aduro ne sha wo be ya se sha akla na se o di be senyi sen ai
ama doctor kra kire me se ba bia na ehye no ensi awode na no na mom esi awode ne nchen a senkanyame ambamu a kebetimi eku akola no easy kra na doctor kasa te ho no ma ye krata o se yenko cha scan na yenko huraduro no emfra no because na ho no ye clinic okay nti odema ye ne ye ko kasim ye ko enu mu ko huraduro no efra no eno yesa ko cha scan ene ye call police station call report to na police force ma ye form ye de bre doctor no no so e chro ne de nti sa forms ni nyina e wa ha okay ni nyina wa ha isa ya dance ye wo ho nti e wo ho yo ye de be kire ye nto aso enti eno na chi na me ba afie no me ba papa na amba ho obia ensi ho na mia me de police form no ni ade ni nyina ko kire papa no papa na ntu ni ensi wo eyefo ntu ni ensi wo enti na damfo na odi aginamu no na me ko ne ho na me papa se efo no oya sa ade na mechina tum nti se anytime bia me ka se mechina tum ana nkrofo se dabi me fa mani nto papa ya wa ya ma minti no ma me nchi efo no emfa ntum na esa na ma ye nipa bone na me se okay mate te wona papa no ekokasa kire na nti dade mi wo fie na efo no blame to or black la we 20 cedis na that time na akra no insurance na me ka chen say 20 cedis na ode aban me ba no insurance for no in terms say ni week ana omudi 80 Ghana 80 Ghana no omudi be kan ho e de man say on fa bi nkoye insurance na onyi 10 cedi enfanto aduane ma ekoye 1 million e na ne ma me no so omo blend no 700,000 70 cedis eso on fanko hospital and be 3 months asam na me kan enti me keka bobo mu no na boy ni dwane yes ka omo dia ble akola iwo fie honom no eye 2,250,000 asa sika bia mba fie ho biem they see by this time ya mete ha me ka say na ni nyina nda nche de ye me kunu ja esa ye me ya ne se me ni ho me tu kwan na me be yale anaju na papa ne frame na me so sisi ababi a me wo no minti mi nye aduro bi anfa ma akola no efo no so ye aduro nti sa de ani onko efo no honom no onko kan kire no na so obenya aduro bi na nka ode ama akola na no anaju no krampo a enkaye na o si you no koi me wo na me kun sa frame me back na o se maame me koya efo di matam sa me mfa me nkwase asem emfa mfiri ni fie nko na nye ono na nye meba na wo ma me wadi natam am se me o se ha na me okay twaso enko obiem ni ankasa meba ehonum na neja me nyame adum na meba Friday nti me ba na me ko efo no ade echi a me wuguru mani mu ape na me ko efo no me ko na ne mani nyina ate ho na me se efo na ade nti na me kunu ba ha se ya opamo no se onfa ne nkwase asem nko se na mabo na mabunti na minim de me na me se efo na sa wabu krampo na nka wo de mikun ba ye no kranka ne nkwase asem kro na wo kan so on fafiri ofi aha no nka tie ne nkwase asem na obeka no na wanka hwi biem ma enu anu no mi ankasa kra metimi ko ho no ko visa niska mikun tia me nso na me pese me so papa ne hwese enka chechre so obenya adwensa kire bi na nka ode ahwa akwala no nti anytime bia me ko bia na mikun didi matam ese ma me ko nya me na me ko akosiriska e di ama akwala no na me siyo mate nti ma sa me hwa eniama ekosu nyina ne se ne anyinsen ne ba ye omudi owu asam bibia beto me so se me beku akwala no na me hwe nsam efo ni na mabonten ka se enko hwe because papa na efo no da so na ma o ba 38 na me say Ghana kra no sometimes ya menti ase o ba be ma 38 years akofa obi ba 15 years wanam kromu ka se enkosi ne nkofo tamechi entina yenuanom esremufo no sometimes eya na manage wo mo ho wonim die entina ye frɛ wo mo ntafo no ntafo wo ka ba ko wa kampempem asantini nka wo ko ye nka yonko asantini be gina wa ka je se wo idea entina ade efom ko ye onu ani yonko santini wo ko ekosi se na so so say esremufo nodness wo ka ba ko waka enka we say ka we yet nodna en wo bi asantini aya wo basa enka wo mu betuo bomu abedi mu dwuma
kamu be hwa kra ne ntentem so ohu wo krom asantefo wo ko ye na ade kwai na ko ye den enti wo ka so wo de bai na be ye den wo ba 15 years no ko school and na 38 years ebe ye ne sank be ye den en ka be ye wo den enti momu ne na mo kana en wono so atimi ye nya ntaban en wono so fu ntaban no so e ka bie nyame mfa mo bone nchemo omo se say from na so mo amba ye ntimi nye omo ye wo dia ma omo ta na ye say ye fra wo mo nko ade ye betu kwan Akoma efo ene ne aike se yike o se ho anwan ene ne system smo de me kwa nka me kobi wo mo kwa me nkobi so we nko ade me de animu me kobi ni eti wo fa wo bi ba hwe akora yi mo hwe akora yi ti wo ne ho amobo mo gina ho na mo ka mo me jamo ma me panelist eduru ho a ye beba efo ye beba enti ike wo dwane ye ni papa efo e ma no 400 Ghana e ma no di dwane ye di sen mpa cho 4 months muni bosome 9 monte nka pacho devi na o papa efo nka bibia nkere mo onka hwe na yele klampo de mbanku keke na yele ka kire me be se odi banku ni be ma na me be ye di no obeto atwene bola so amankrama ya kwa kodi na yele di obeka so to me ye me rough of ni nua ne ba efo ba ba ma e be gina manim ka chem se me hu fi ma wo picture se dabo oba fi ti se me ku jimi oba bona suma enye easy ono na hwa ma ne ma wo ende minim efo ba ba ma no a ono ka so wo picture se dabo no wo sore bre wo ma ne bi isikato aduane bi me pa chu ebre na ike nwane ye na wo ofa wo ba na ni ehuni because na wo ba no nyemo ye no ike go wa wo ma na aduane ni me ma na aduane di me ma na aduane na krofo si an papa efo di ayewu nti de ben me pa chi wo efo papa ben ma ye hu papa wo ye wo ayo papa wa ye nyina ne se mantam ho na ye kotena ye no eja me so me ho na makoho me free man kesim na me koho na ye ko ye no e fan said that day na ye kotena yanka se ne yesi efie o ye kotena wo me ye mu ye me ya na dwubre bi papa ne na yele no mu omu ye mienu o betena me ho saa efiri ho no se bia me baby yare ana me yanka sa me yare krampo na ono ni nipa me kunu ko frɛ no enti amaye de na ye se ye papa ana me bawe a o she chiri so awo na yere awo ka me no ono ode me call hospital ko da ho no ma ko si se ye ba fie nti no me omo ye neighbors na some tebro no pro ai ye fie ni omo fie emu wa kra eno nti ma fo mo aye se mi anka sa me maame ene me papa no enti so omo ka se fo aye me papa na ase kire no enti se wo onyim obayi mpo ike nyim wo bayi ena se ohwe no kura se ka wo problem bia because ebro mu dey asam no come na na hema me bufu asase esa me nji akola no but mpanifo no me kasa ya ama me so akola no mu ama me tirimu po nyina ne se ekro no me ma wo awie me ntena ho because me kuna sini fie ba ko e o mankesim enti ka me beko na mom ka me de akola yi beko na wo wi a maje no na nka wa ko school na watumi awie no school na nso de ebe kire ni de efo nkrofo na kire me no enu nti na enam so a me se bi ena sa de akola ne wo krom ho na mom me prenya ne right e de ama no esa se me mom mbo okoda hospital me kwa asori o me de me ba ko ja no 2 cedi pema me donya me kan yankopon se me ko twa adwan e wa ahemfie aden ma anya ne boni bia o me de nkola ne we ne sister ko ja wo mu no me kwa asori ekro ba ko no so ebo 6 a wunya ka enti that day ni ampontem enti ebo 6 na me nya ka na me friend se Mercy mpa cha ma me mani 2 cedi no mo fa nto aduane na se ade a chi anopa na me ba me di sika be ma sika no de ode ma akola no but onu ni nua ese me de me bana ko ja omu maame ekobo adwaman nyasam ketwa omutena afie odi matam o machi anti me bae no na me bane ka kire me o ka kire me na me sa klasam de me fa nyasam na me bisa maame no o manu pansi me gusu a me bisa maame na na ne ba no begina ho ai eyemia na me kae
enam so Mercy wo ye aduane edura homacha obenyane me sa na girl ne se me mawie ne mu ene ne sika 10 cedis aye nyina yete blono no so minimu da sa da day na sansam ne nyina pie ye no enti ase enum guase ene omugu me na me ka cho mu se na ese sa na moka dia na nsuo na ye nyina yetwa ko ye adwuma no endi me ne montam asam omo se mabodua omo di me kwa ahemfie omo de me kwa ahemfie 8 million na me kotua ye enti se wa me papa na enti sabio ye so oba mebu me kwase asa papa ne dia wo kai ma me wa ye bi onko hospital woni ni nyina na koyo kota ne nchen na mom dia wo ba ne di ne bucket we sanyo wo kra na obi di wo bucket wa ma me se ka won tina won kan je nipa ne se ni senti wo be fa no saa ma me ne woni nkomo ena aduru wo so ye be san ba ma me so ba de yamra wo so eti say there be wonum ni yente won kan yie what oh yeah when you say no enya say 7 months hey bosumi so nyin say na she wono wo hey me pa chaw mo mo matwe na yi ne mana ne kasa no e wo fom enti wan hwe na mic na me na no a ye nti asem bia oka emoyen okay there be fakwa from kakra bi mame enka ho good unim ike emma wutrinko kasa what do you feel saying what the 15 years okay uko school ujina saying from one ekwan ba so ena ofa so a woni ike estati di agoro kire yen die si ye nyina te sa de ada woni ma edi nkomo no wo kan ye no ye tie o ye free man ke sim ne ba nti ya ba na break ka chem so pem na mseme mpem nti o yele no sine yele no crown pen nti me na obe Akoma FM 87.9 Kumasi na msintin by this time awale de mi mintin no say na mama ni di nkomo no ka chense mama ya ka chense school ni edwuma na mtusie na de enya de obehwem nti no obe se ohwem na odi mi ko school wi ana waware na me si de weekend no kra no say na me si akwa kobisa no se mama mi kon kobisa no mfa ntu mitirim na mfa mani hwade ti mama ye enwanom yensamba ti ohonum a na mama etu yefo se Akoma FM 87.9 Kumasi ti enhwe ehu ye okrum ho a na brema na yike na ba ho no abeka chem sentin de mama kebia mama nti na oyo torofo to ke kan sem beble chilem ka de o kan ye ni bi chirem sem bebre no first day no me pon school ba fi na ka chem se me nkota ade emblem ti me kota ade emblem no ka chem se me nko ni nwa na efe no mall ni dem nko ni top emblem no fa nko edwumi nti na ma me papa ni ho me nwanum ni na nso Akoma FM 87.9 Kumasi me die first day no for some no name die nti moje tumpan so me ko edware wie na me ko dware wie me siesie me ho na ma me ni ho dada na okwa abili wa mbefie anapa nti anapa na oba ma nti me anka nchen ana sema me nka nchiro obi a menyum na sam ka chiro obi a onhwem na msiyo nti na nini na shem tili na ma edi na 20 debia ofo so me sema me nka nchiro obi nti o ya ma de na ya me ya na me so me ka che ma me a saada na me bia ma no obetna ma me ho sa on koda on pese 87.9 Kumasi na ka chira na msiyo nti me nka nchiro obi nti na me kra me nyim sema me nyim na ma me ka che me se me mbla hospital na me mfa mbesi minwanom ne nketwa ne ma ne ma no ntimi nya na ohwe ehonum na ma me sha ase mu se ma fanyi sen for 2 months twaso nti aka chila me na me si ntino o se me mbo be ma ndi na be ma ne nhwe me na me suro papa nti papa pie ye no na mbo ndi chila be ma no be ma ndi chira ma me
Bon din chere na ma papa ka chere se asema o kan se no yike mba fie ho na sa yike o abro na o pese obo ebusin nti me nua ba na odi mechi no nim bibia ekoso na me ni yike ni die na no wanim chere me die nti na ma ne hu yi fa ashase na o pe mi na me ne ka ntirumu asem na o si na me se bla yike se ma me nka chere nti sada na me ka chile minyan ana blaike no e sha asie se oni minyan na bom on pesa onu so be ka che maame tebu am timi ka che se on boss na me timi nka asa na minyan me ya onka da ana ye ni na sa odene nsa ahihye minyan ase Jesus Christ minyan no ye virgin 12 years odene nsa ahihye na se ama na se kwan na bie tuaso meba intinu mena fofo nso a mefa omo no nso a one mienu ada eyinyin sen amom intinu mi hu sadin na ka chem sent na yire na wontin test bie ni no hone ne da on ti test enya ade open wose na yire ayedan ti test bie ni no yike se na yire wonti test bie di na yire ne ho wone na yire ne da wanya dan on ti test wona wana wo da what test because wo de won da owno da bi motin ko kasa jo tuaso ntinu me ka chen sentinani de oye ni na ye boni o ka chen se nya boni na papa na o ya mami mi ko school na mi hia de nso fa mami de meke bia nso pese me ka chire mami na chicheni bi pem wo school mo na me ba fie na mbe boy na mami 87.9 o me boy na mami na ka chen se me nko kan chema ofo no de me nko kan chema ofo teacher ni bi pe wo school mu ho teacher ni pe wo tuaso odi ka wasem ni manensi ana ka chem senti no de ontimi nya ohwinti me nko kan chema ofo na mko ka chem papa na papa di echi ko ka chicheni ina chicheni ni me nkasa wo school nso a me ko school mani pa ba ko pe ina osuma me ame ko e Mr. Chilemi ono na chile ya de 2 years for say teachers for na kan de enhwe ehu ye wo ba ko so no mo sa nini na no omuni na pe nkwala no efi omo teacher ni bi edi enko oi no pe nkwala no school ho ntine ho no ka chem sentinan mi hwe hu ye o school timi ye din na nyinsa ne bai na mi bo be ma ni din ho no mi be emble me be yare ana mama me ko ka chem ma nsi mi ye me ya na o ma me duani di te eduani ni mu me hu hwe bi me ni so tetem na me hospital na oba ho no mu na me hu ni first na ka chem se oba e na ma nu twehuru afenso eduani na me di yen na akoko su problem we na aba tino o ma me ba no bi sa me kan chem se doctor ni ka chem se eduani na me di yen na aya me sa na me si yo ti ma mba no bi sa na ka chem se eduani na me di yen doctor ni ka chem se eno na ama me yale tuaso ti me ka sa che no se ya no de ya nya de obekumi nka obekumi ya nka okumi ahase ne de dada enya afi anyi sa aba no obe ya na adwin so obekumi de bia ma me ka oya wasema na mi nsumi cheche na mi so am kwa ka che blaike na no ka che mi se ani ma mi fishi ono de obehwe mi na me ma me mu no ayo ma adwin sentino o nunku aye mfumso we de mu yi eguru so joka sa chilemi ana nile ba odi me call krona efe ni ya so ana nile ba oba bo mi no omuni na eni fie sa mi ni mpo se ni nwa ba na afre na ile ne so mbe bo mi ni ile ne ba bo mi ana na mi ntimi nya me ho hwe na wonye mo nso na mi no ba no krokro na ile ne no odi ni fe chilo na mi ti wonum na ata sport na so me ho hwe na me ni sititim ni e wonya fo mai na mo he
Corona mammy was. Obebo, na yere ne be hwe wo no. Obetwe na yere ne kwan na oja wo ho. Me wushi bi. To aso. Ana ye ba nya fu. Nti mamma meduane a na ye me din se metimi edi. Na me mamma meduane na me di ye. Me so so mamma de aduro begum se be yi keka kire wo no. To aso. Ana be ma na sister ka che me se. Fie na me kwa kwatenimu. Ne maame ho na me kɔ no ho. O ma meduane a me ni minua no mba nyindi. Se minua no mba na ndi a che se maame de aduregu. Ana ma o mo ka che na me se maame nsu bisa me sa de ntina me ndi aduane ne so se me na me ka chele. O se me nka che se me mpe fufu. Yanko. Ti mama fufu no me ndi sister na o ka ho na o ka asem na me de aduane ma no ndo di aduane. Ashianye na mihu se ntro na mutwato maame so to aso nti ho na bema no ades chinye na kom de me no fita no pa de ho de me ndidi nti na me ya na mka che bema se kom de me na ne yele na nka wa mani ska kwa kuteduane na bema no bom no tietia ma ya ase na mko ka kire maame na de sabre no wotu akwata bema ne nchen Utu kota mama ni tu kota be ma nchen lazy ashase na asem ni si ye no okotena ebra o mko bu no ya so ho no ni nyina no wan ka nkire me esan se o ka se me de aduru aguaduan no muntin na me suru kakra enti me ka kire o mu se akola na konyim o mu di shenti na o se ibeku ni dia anya mu ma akola na ntena ho ko si se obewo nti o wu wi a mo mu fa o mu di she na mo fa me bamble me on de miku na eye me ni aban asem enu mu nu e na okotena ho te bla be ma ne bo no no a o be ka kire me ye ko bisa boy ni do nyame nyina se on fa na nsa nka akola no endi 1 week na o di edru no ko she na se yankwa to aso ntino ade be samo de edu na kwasha masa na me se me mpene emo onsan fa edu no enhye mase nto yi edu no bako 4 no force no de share maso wie no ne me de gusu no de eyi kata ma no se de ne ma mente tina ne ma me ka se de bia edu na adwament minda na me ho ye mtitiriti nti dia na ye me wa mama nkasa wo ho no na ntoma kata ma no de dende na me na me da odi adro 4 no share wase no 4 mako 4 no opia wurawura wase rati nyankopon owi enso asem wei se Kofi Asante ni adwuma mu ampanifo amoam ya ma ya fasem wei akokot ama ya fasem ya akokot a efo gina ho no ya to aso ma me makoma ye me ya to aso ni yenko nti owi ye no ka chem se mi nkom ma na mse da bi odi aduro 4 no hyehyɛ wase wie no dagu so ene odi ntoma ne ye da to aso free ho ene odi ntoma ne kyekyere ma no na mi sumi kikem na odi ntoma ne sumi ne kata ma no tine ho na manda sa na de chie na ma ya se me ya no ka chem senti e bia nyinse ne na senti ma mi su ho no na minye din nti ono jam ho na okoda baby na ka me ne ma me no kwa odam ho na me su mi pie na betna abonti na me da ma de chin twaso nti ho no mo no ade chin na me call ma me ho me call ma me wona me ni su bru na me da na ma me se no ho ntini nti me mla me nsi mu fie ho na me bedwale na me nda kakra ti me dwale na me da kakra ade chia na me be fie me ba ma me ho na ma me ka che me se me be sinye mama no na me ka che nsenti no ma ya se me ya me yem su ya me ya na ka che me se me nko me ma me be ma na ka che me se me nko me ma me fo ya se no odi aduro fo no ahye wa ase wa ya se ye o ya ne de ko ma me ho kowu ni enka so ma me na kumu wo twaso nto en ka chen se ma ya se me no se me nko ma me ti me ne sister na o ka me ho no ne kodu ope ma me ko ma me nsi mi 87.9 Kumasi na me ya ka twaso kasagu mama nti wa ma me nsi ni ma ho no na boy no me ma me ka kire ne yele ne ba no ka se ai Jimmy phone net na on page ale no ho kan bi o dia betena mi kunu na ni kunu wo ho ho kan so ni kunu di
ni kunu so ono na wo nti one ne da won te de wo taste nim okan aka che me se nyinse na ne yele ne nyem enya ne dia na okoye na da no mu ba beja ye na gen twa etwa hwe senti no wonyem nti one ne nyem so so nti ne yele ne ba be di watam wo se de atam di de pen wo didi wo aka che me se mimi hu fi na mka che man kasa na mba ma hu fi hu kankan kede okai ne nyina kire me pese oka kire me no na me ba ma wona me ka che nsema break de dra shemas owie no dim de gusu no se ma me nkan kire si wan ma me ka che me se nya se me nyema nko be bumasu ise nkwasa se na me di no ko bisa boy ni se nya no kule na ma me se sa de emi na yanko hospital na onkɔhwe nti ohonum no di dwane ti mo ko hospital no ye eduro ne shemase na nane audition was no edi na science na mo ko hospital edi 4 days 4 days eduro ne nane ade we de minim say ye nyame hyehye ya na asese because minim munya doctor bi anka mu bisa no e ma me eduro ne timi hye wase 4 days nane but moko ye no mutimi yi doctor timi yi Akoma say ni nyina na say ne bia na ne bi na ne ni na oyi 4 doctor ni yi 4 elise oyi say but transe ma me na duro amete sempa ma moko ye no doctor ni yi say baby aye ko ye na ahasa me di mani ni ko hu in di no kresa na ye nan e na hye o but omo ko yi free na sene de omo ampena ma menwura inside hobi enten de nyame enim no kreni doctor ni yi so afa mekere mu say edru na ma yi nani obie na wo de na no nti obie na egu ho fita no se lizi nyame do asama doctor ka kire me no yo kan ye no no ese nyame do say doctors ne report ni na wa ha say nti atiefo ya de ba kire mo na mami mi sese adano a na ufra entoma no ya ike betwa mu a oka say mami hwe no o entwem no oti o bewura me valanda no so no so o mane hwe sa una wunima de kura no opeso wo hwe edie na no wo se mane hwe no se me mba manim no hwe no se yeden mba manim no hwe kana kase no se de no se me mba manim no hwe na ya nopa awia na anwumre anopa ama sorry anopa wa sorry na won hye dross edie na ehyew na entoma ni tuku na bom na yentuma ene de yen me hye tuku entoma na se oh okay na eyeden na ike ehuni se won hye dross ya wakan se biemu no won hwe na mkwa kodware no betna me mama baby ama me dan na mama siesi no no bet me di bench si valanda ono betna ho no se mama nhwe nti no oyi ntoma ne na mama bi edan no ka chen se ike dia na opesa o hwe on banas no se ya agro to wose biem bie wanemu be ma warefo wose bie wanemu no won hwe de wo ho sa bra no won ne wada no won ne wada like anasa afina no wo be start ne wada na afina no be start entitamo kan se bie wanemu no de no onya ne wo nai debi wujidi pachana ndo ne mendai no onya ne wo nai but na enye se adana o debi na no de wa peme ba no ne mendai no wo nai okay na wunu yaketu abi ka kire wo maame se obetete mpuma mu obra maame ko na ike eda wo so e wo dem woni ade a wo maame boro no sada no die na siye ya no die ya ina ntoma bo mu na mi wura dem no wo tachi no siye menda empane so na yenhwe video na mi nya ba na eda empane so no nya ba na opie firi hon musuma na opie minya break in so so nkoto poka mblen ede yen poka eno ye de yen ensa nyunyu ena unua no wadi fie san wadi 8 years ena wasoma 8 years so nkoto poka ensa ye nombro twasoi
na ode ba ntimi we ho no woni manda ba no obebutu me so se ko ne beda ba woni manda man pene wo ho na wo wa ho den yesai man pene na ne maame ketwa no e wo ho nti man pene na ne maame ketwa wo hene dam ho bia na abonte no valanda ne so e dan ni so 2 yi nti ehwo no de woni wa na ba obebutu wo so enti eno na ma wonua no behunu se obutu so na okoka kire wo maame no okay enti breban na o start se one wo da na mi benya 15 years amama medi mbedi amama sada na no na me dai na maame eno papa ne wonua no mo wo hia onya kwan ne wo dai no munyo na maame kwa abule na papa nso kwa adwuma me nuanom ye pon school no nto mu kodi agro okay na che se mu pon school ba ye no eno ono be dai e wo hwan dem mauli ne ye ne de yin ninya kito okay before I woni ike beda no na wahu be ma pen waka be ma hwe what you say na wadi bida debi na wadi bida na we virgin wujidi ti ike no ne break your virginity enti cheme edano a na one wo eba beda no first day no upo school ba na kire kwan ofa so wode wo ko share dem ho ede ne wo ka kire wo ansa wone woda o ka kire oyi mi po school ba na so mama m koto ade blend no ade eye geli ni sugar na mama m koto bro ka kire nse mi ko yi atale o ninya mo li dem ho blend no bora dem ho bi na mi she school atale na minyi meyi top no by minyi skirt no na mi share top goose na mi kota ade no le na ka che mi sentin minyi top ne dem home blend mall dem home mura ho no no sura ho na ka che mi sentin an min ma me ho kwan no ne minda nti aka sa chile mi na mi ye na mi me ka che mi sentin an mi de misuro mi nye evident misuro te on no force no ne me die of for sale ana wa wo pene so se de wase wo pe enti wate ase enti no one wo beda eye normal of for so ana wa wo pene sasam na man kan chile no for so mi no ne me die enti moje tu mi na ose wo pe no wan kan chen se okay mate ase me no betra na me no betwempena debi man ka san chile o wa hampa kameka adan no say wo pen wan kan kire wo maame say mawul ye kan say ike asemepe o ka chen say min kan kire obia okay min fantu mitiri wujidi say ike fa wo no na we virgin pachan na wo fa be mada be ma ne wo na ada okay enti time wa odu ko hye mawuli ho ya wo ba be fa wo no na ne maame ne sisters obia ni adu ho there be no omod pie omukwafu ebi mu so dress ko senka oni wo da yi a na wo mpene so ya won ti ase ka beti atiem adan wan ti atiem oyi odin nsa yifi e katama odin nsa kata wujide wo ebi edru bebe no na ope enti no wan ti atiem mitiem by mantiem bebre wo tiem ba wan tiem bebre so odin nsa kata wa no odin nsa kata wa no wujidi aha ya penukro because one kanokre no ankyere ye a ye behwehwem ehun nokre no enti kanokre bi a wo ho bi a kyere ye nokre na meka nko wa ha meka wadi sumye kata wa no ana wadi nsa na kata wa one wo da mpredodo osensa da no baako ono da baako nti ono da wiye no a emoje etu wo no edien na oyeye eboa wo ono onim de wie no pie we hu se moje etu ba oba na moje ni biogu mauli empa no so ti mauli mpa no so na modaye na mauli wen no ni ho one mauli na dane dem ho ana ai na onko na yire ne ho ni yile ne ti zongo no no so wa na afo enti mawuli bedsheet so moja ne gu bedsheet ne so tu fa ko si ya na so fa ko ye den ono ankasa ne si ono yi bedsheet ne ko si ena won so sorry ko he
na mkofie na mkodware we are virgin be ma ne wo na da se de wusi ka no ti ono wo da wie ye wase anye kuro anya wo ya anye bibia ama ka wo maame ba ye ka wo beka na ma ya se me ya ma mba ya no ma kan chile no ebu o me ya le kra me kan chile mo adentia kasa gu mama ebu o na me ya le mi yem ya me ya kra me pese me ka chile dint na won oni wo maame ni nkomo na won kan chile 87.9 usro wo maame eya wo tiatia wana ka me ya de bone dia o tiatia na wo ya de bone dia wo so tia wona dia no ano no na mayenhwe saada no a mawuli ene wo koda first day no no da ye no wosan ike na so mawuli ene eja ne dan edi ato ho ena mokoda mu ena mo so kra mo ne nua ne kon sana ne nua ne so pem me ben so one ne kon one akola ne kon one mawuli kon na mawuli nso pe wo bai one do ka chem se min ko mi school wie na min tia me duma ne san wa ware me na mawuli ni ike wan na nyini mawuli no wa fe no wenya 19 years ono na chiri baba ya 4 osenso 3 ene ye mawuli no mawuli wenya 20 years afe no wenya enti mawuli ni ike wan na din kan se wo pe mawuli no eno me ba krom ofofo na no wose me pe na mi ko school na se ebia maame ama me for sidia no wa mami ska se mi ni pen ya me fantobi but ono de wone wana enti adan na ni nua pani ike ebese wo pen wan kan che ne se ni nua mawuli nso ase wo pe okay anu ike ni bese mpa na mka chen se mawuli no aka chen himself pen ntino anu de mi ehonum no mankahwe wankahwe ntimini ni nua be ma ni kokroma na oteteye woni hwan ne kokroma mene mawuli ni kokroma na oteteye obetimi ateteye sa akofta me bebefi ana men kwa me kokroma na otetem no oflama me chantrose mnimbe mu agina ho Hey, Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno ena waso egusua awiabrei wutie no yene akoda wanya mfie dunum ya wo school JHS1 meboa na 38 years mana wo yere na enka wo ye family friend mpo ne maame nim se we die ye no papa ne won bibia ye free ya ye senua wontimi nyame bai hwe na so se na one akoda yi eda no ye virgin be mai ike ono ene breaki abayu ane ne di nkomo 15 years ne virginity ntino nkomo no a de akoso wo montam no eno no oguso a wo kire mu de ekire ye no eye de bra wo banye mo ye no ena mawuli hu ya wani ike kon ye anasa da mokoda ho no obi ka kire mawuli ena wani ike kon mawuli ni de ka kire mi se ni nua be ma no onye ntini mami o se me pe kra mami mpene na ni nua mawuli ni de na ho no nim se ike asemepe nti ho no ka kire mi se nti min komi school wie na de ni nua be ma no be kebia mami mfi no nti mi o ka sa kire ike ka kire mi se asembia o ni nua be ma no be kan me be kan kire nti ko ka kire na o ka kire ni senti ndi o be ka kire mi ayi otro enti woni ne dai de din kan no moja tu wo no wo ka kire mawuli man kan kire mawuli by oni ho so o kire eye den o kire dana na ma ya sie mi ya oba fie ona o kire mi kra man kan kire no den wo hu wo kire wo san me tena ni chen no ka kire eno ka de o sintinani break ni ma dana tina ona minim asema me ka kire ana msi debi enti Akoma FM 87.9 why need it for mawuli Akoma FM 87.9 Dɔɔsa sankola no zo no omu wani ento ohun no na ohun na me ankasa krampo no mawuli no ono so beka asam no de kyerɛ me sɛ menhwɛ ne bla ne yie nso ma hwɛ sɛ boy no ɔte wo nkyɛn ha sɛ ya wo fansusu ni fansusu na mpa
enti ebra ne sister ne beka asam ne kire me no so enti da me say one me be na nyim in fact eto me so beto so ampa na ukache mawuli se ayi edem ho mawuli timi kan se me bra befa wo me dem ho ana eno wan kan chile okay wone wo da ba ko ho breaking wo virginity ne moja tu woni ade o sign ko so ane wo da biem empredodo o sign wone wo da ya ansana wo ma me be hu se wonyam 7 times wone wo da mako sign 7 mako sign 7 times me dem nyina piem 7 ade na piem me dem piem meba and Andrew Sotobo now dear menya adwuma no wo ho meba 7 times ni nyina no wone wo die e wo mawuli edem ho ana wo side wo fa baby foforo kasagum odemeko menya no baby amedan ehonum na de aka no ne me bedai baby a moda chiremu chire me kakra me maame mwasi dan miinu ti maame ne papa da baakum na me ni minyanom ba miinu no se ya da baakum nti ho no ne me kodai eno no ono koda ho breben ne anopa awia breben chire me enyumre na enyumre no na wunuanom a woni wo moda dem ho no no wo mo wan no mada yey sister no mada wadan ke kanokra chire me eyo no kre kanokra ne chire me wunuanom na woni wo moda dem ho no mo yesen ni mma mami no ba kwa di fie sen ba kwa di fie sen ba kwa do de ne sashe na sinenya 12 years ana do mansa no so 8 years ma okay nti do wanyini no 12 years moda mpaso moda keteso ana mode ntoma se ho na mode da so ye da keteso moda keteso mu obi a wona kete ana mu yesa nyina moda kete ba akoso kete no suntino ye da so yeni na ye da kete ba akoso kwan ben na ma ike faso ewra dem ho anadwo no ene wo beda eno no da obeka chem so obeba ho no bebu ha mintu dan na makatum keke me ma me mbe eya mbe cheke na jo se ya to dan ni ma na nti da me to dan no mba ho da mintum ni die ewu anu no credit kan ewura edem no akohye ye ne mas yey hey na mafina ya mdigu dem ho no wodi ne mafigu gwa wanim na katra me na me ntu aso ma yey valanda no na ye dentabo ashase ne ye dentabo na abobo nti dura na jo a na emo haye wo ho omo haye wo ho nti se omo ntade ye fi a mesisa ni nyina na maboa no wo baabi faako se menyansi ya na maboa no e wo baabi faako odem ho no na me so me aduane ton nti no bi wa me free site me ba na mabre ti me ba me nchansi ni nyina isan se udi ti abonti na obi hu a omo nto aduane no nti se me ntwitwi mu krampo na me paki ni nyina na me egu edem ho no enti ebrebe na ya wotumi dwane ekohye eniema na se no you know se bona ya me say movie no mu yi TV nsintin about 10 and I'm better or them nti no bona dana me wura dem na bona no she niema na se chese no credit kan ba be wura dem ho aye ne ho akura akohye niema na se aka niema na gu ne so nti tama ko da me ko check hwese omada ana se me ma nkokra ne papa beko enti se me ko bia me check hwe na so omada na manya ne no se onto kunu nti otum me veranda no ya chem mienu sei so otum wi ana me pie firi ho ma vese akọ me dem ho nti se ebi wa me tepa sa akola ye bie gate ade chem bisa ne se kuku ade nti anajo no bie gate osme ko jonso yi na makama na atu hey Akoma 87.9 FM me pa che wo mu amoma wodan no wo mu demu no amokohwe
se wo mu ada no me pache wo mu kowra dem wo muntu niema no me pache muntu munsampam niema wo de wo hunu sakrata akra da ho apija krata no na betimi abaso obi sakrata na se Hey, agria. Obi ane ba ode ne ba ko afuo mu na ne ba ira ya wo hwehwe no. Eyi ahaban ya te da ho opagya ho ma ahaban no. Resa ne ba ne hyase a. Ti wo kwa de da ho bi apane akura mapane ne so. Na obi betimi akwhye pane na se. Eno kwasam ne ye kan. Enti yi ketimi kwhye ne ma ne mu. To aso ba ko pe. Obehye ne ma ni. Na minwanu sa omudwale wie kosiesie omu na no hye dan mu. Nti minwanom ne dae a min so aka men kwa wasa me koda to dan ni mi to dan ni wie na ma me ka chen koda na me koda ti ma good night ye na me kwa koda na ohye ho na no ohye dem ho onu wo beda sa da no no dae so obehye wo sei no okasa one wo da dodo wasan enu mi onti ase ho se bia one wada baako wawie wasore kɔ anase wone woda baako a oda ho eche no asan no wada foforo bie mansa na wakɔ ba shonim da baako mante one me da baako ono da baako nti oda ho a eche ans ono da wie ya no wakɔ anase wotumi kura da eye kakra na wapie one me da wie ya na okɔ fi se me papa de edu anadwo a onda no abe checking na office o say ne mbaba nde woni audio obeche o say wo hode obetwitwa ntino mpapa timi ka chen say yike me mamba no hwe na wan fo nsa nka omo na yike esle basabre ni nyina no one wada wo papa ka chen ne say ne mama no hwe no wan fa na foforo amamo so no one wada awie kura no osle Mame, wo masen. Omaya 7. Emaya sen. Emaya 5, Emaya 2. Oh, okay. Shane suma me girlfriend ye mojadro papa. Ya bomodi ane nunum bi. Ye girlfriend me so wudunum a obeda, wunum a ubedidi, wunum a ufichi kromu, ekoye emma emeye ene ho de ma ebetumi atwa wawo ebetumi ama wunyi nsane a ebesai ebetumi ama wanya fibroid enti oba ene se wukofichi na ofichi kro no esususu yi a edura ewo se wonom eye growfine na last year mpanimfo hwehwe mu ane e ma wo ma word se edura oba enum a ne menses etumi ebeye kama ne ho ye fe otumi da nine nsa yetititi ni nyina efro ne nanum da otumi didie enu nti ene ma won sanka growfine mojadura yedi koko aye misty eba kolinak ashton room smart eba obuase Freddy Mens apidan pure leaf chemical ene eba show biamu ubenya eye growfine no ebi wo kan shi drug lane ubenya growfine wunsi e ka no enamo agina neto growfine kotwadu nefa kwesiwa nanonom ubehunu so mfa so friend 0244 596532 0244 596532 growfine ye mojaduro papa now mami saimra woso brebai ena wudi buchia e kan tam e kire wo maame no dana ne sister no fili akran bae no wo abemu abi efren kofi tina kofi pemasem pa no akosku ewienti opemasem ntinu yike ni hu se mini kofi nso ye close no titi yentem ade no ode nam so titi mu ntem ka chem se yike kofi ni de oye dwama iphone tin mama fama asem konos ntinu okasa dana okasa asem na kofi ni dina ichire ho ye konti ote na kofi ene man ankasa bi ntino otiti yentem na ne maame ni hu ye okay ana jina soma me ye baba ho hello master mama bema na promise se awie ayami admo na wose nyame adom ye ho ye pa ye ne wo yire wa ha Elizabeth ena fe oba enso ewa ha wo ba no a ike akodi no nyadu anyem no ewa ha ma yenhwe ike ene obai agodie mu wo suspect wo hunu bibi kai me pacho ene baby a
asam no akodura na monte wotu afa ho na hu bibia o tan bi obesi ana me na ka se ta abamia wo be se no ni de esisi ni so na ne mpe abamia yi fi ana me ka si yi na na yetima ntemi ne papa ji yi na na ti afọ me se yi anam da sa no no kita mama ni ni pe ani ko an so aba o wo ni kino o ho mo afọ me se ni anam a ko si se sa se ni ku si e ya ko ku si na ba mi da ta le bi ta ko to ana papa no odo dantu akoma ko mo hema Akoma ni na mo ka sa sa mo na prisi tanen prisi wani de telephone ma kan kini na ready da itu wani na an ti bi anu for bare na mo ka sa sa mo prisi na ba no esa bi pedro ko se oya ya de ko hospital no obi gari ko ya so ko yi ni wa framba ana gro ko la si en ko ho ni saudi metu e ko ho no na so no ni akwa no wan fana misi na sa bi gani ko ya so eri gani ko ya so na din ba no 7.9 Kumasi ado ba na onko ka ta sa na nche dia na de bi sa ko se na si ani eni ho no ma papa no so onya so bia en ka ta wuki ana so a bia ba ho no yo ebra wo bayi kasai wosi ebi ohokra no a woni yike wo ho a wutumi ka kire ne se me mama yi de obi a obago wo mo na de no ni na no ma mu anam ho na ti fe wo mo ka kire mo se ni ma no mu na ya ma yawo mama mi ni pe ma 5 mama mi ni okra no so mi so mi na ku school nti mo no ni na wo ta tin be bi de ani de ya da na class ya ma Nya mi na makache wo mi na onu ankasa enne ne papa ba ha na lisansi eden ekan ekse papa ni si onu asimeni enne ni na che so fi se the dana mla no se so mi se no se se wen ti dia na kan no yes sa bra no kra se wo kasa kra no wo sa sere wo ka oh so obese na ana pa ga akwa na adini ni akitano ko nina na ho akrano adi na le ba na ho fa no ko papa ko ka tiani se isi papa eni bi esi na da ni na meka na ni si ba no bi adu akoma no bei hospital fa bibia se bi so be do bibia fia obe se bi didi sabe wa so isi didi obi didi na akolai isi be no mo do na se ne wa pa ka fiano entino no so ya ko when sa ana ga fiano no so le ma se na so ko entino fi won no be sa ta no so ko fiana se bia bi 87.9 yamra bra na utu ike ni nuanomfo no na what suspect bibia na entina na ma wo ka kire wo mo sa wo mama no de na suspect bibi na mi fa na ibi bibia ba no ase asu de yango pod bo bia ni hu obefi pe ni pe na bi afi ni pe na bi afi esi no ai fo na me kan o on bisu se me ade ta le ni pe ni pa de na ti radio ni pa ni pe ni pa se ba ni pa enye ni pa ti ya se ni pa no de ya ti ya ko ya se ba fa sa de wele no balance afa na ti haya die ni na ye nyanu onje da ni bia ya dai ma wona mi ci ya kan sa da ma ce da fi ha mi ya la ya na ti ya mi so ya mi ko bi ko ya dima ne ko ya dima ana dina mi ko na da fi ya na dia sa bi ya na ko na ma dida ni no ya kan sa mi so ma ce ade din kan ya wote sa wo bayinyem na eye ike no sai na wo ho ye wo ana wo fa no na me ende first time na me ba na ka sa me de ani ko ni bufu ya pa pa ni man sen da agro ni bufu ya pa yi je kitu ya simeti ana ho se se ni o pesi ni ana na mani akwa ye itino na ya na adina kolai yango kwa chana su biema mu ni fra ka en se mu bifu ha na mako
ɛyɛ mankasi nti no nhwɛ mu yɛ na mo na mo kɔ bɔ bɔ amoma no nkakra na saa asɛm ku si yɛ no ɛma na Akoma sɔre yɛ paa mo kɔ report asɛm ne ma police bra wote sɛ ike ɛne wo bɛyi ada ya wanyi sɛ no because over 38 years wo bɛyi wo 15 years ɔyɛ ni kɔ hospital no ada no ada no kɔ report yɛ brebe omode no kwa bra odi adro ne hye na ase no ana bra ata no ma korpo the thing say akwan ka so no and sad no me de by my omo ko no ka ka asem no papa ni bi gante ko na hema no na me yede omo ka ya me ye bi wan sa na de bi be hye na ase no okay obey obaketu a when you say na abrantie 38 years me pacho o ike no be chen no ana wa no chen o people dey e bi am me chen no okay na wafa wo basa na krom ho ase wo mo san twetwe de gu mo so ana e wuni abetira na well se eya tokwasem bibia eyamra ebia na me de me ko shem seni e na aban wo dia me bibia asa wo manum dia me hwa na wo ka ye no aban wo ho emra enu na ye me de no asa mi pese mi hu ne wo beka so wo hu no asa nko wa betiro ye nko de be face wo mo masan ne de hye na wo mo san nam kro ne so eka ensamfo se enkosi ba bia no that enkosi na you know about asem kwabo ka ye se wo mo nyama fo ma yin ba ya ne ko na me ba da akwa kwa yin tia ba bia me de fa no e fa yin mi na kitchen because in now 50 years of school should be more than in the nature I do 50 years of school over far no other than life of 87.9 what in any atomra so enu nti wankoye me masema nkokon tokwa enti ye hwese samra yi a resta de ne ho atoso no samra ne bedi ama no enti aban emra mu bedi ama no because mu no onim mo ko wa betire sen ko di be face boy no but was mra enti samra wei se yi abrantie yase atwede a in fact abaya me ya we anya wo hunu we bia wanyem wagye atum but what it say se wo bucket wa ba kumpo wa finger no odi ne se rera na se tano mo ka che me enti no bia no abufu ba ina me twisikan ala me twitu bia ni mo na fa ho asem awa ba yin but aban no ma ni na na square some funtina police station ne court alone me nyame ensha me nyabema rasta ne ba ena ike efo ba ike akɔ no na wanyem na omusen edi emensem ewo enkokɔ kuro ne so no de besi bia no ye besan ne wadi nkomo bio nyame ensha wo papa 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie no eno waso eguso da wutie no aba me yento aso na yemra yentwa ye homra hunu okay ma me bisa wasem ba ko okay sesei lezi ma usi ike wadwane wa hu wadwane o papa efo ama ni sika ama na dwane be busumi seni be busumi na ni ekọ busumi numu ni ye hu no o ma fie but na busu afo te nka but on send akura nsu sika so mfa ko hospital on fa bi ntwa aduane ne me pa chi wo atiefo ne adomfo ike adwane your friendly line so a onfa una say I na just say we sem no e de free phone no kra mu enti no wo fra kwe na akate ye hu no
enti no bia na ike abesha won potem ho me pa che wo adaworoma kokora man fare so osi hwene so a won so won fare so de asawa ebe fam so senka abusuyen eye wo masade ema ike ye na sade a menyi ne se lezi enko de ne ba no ebeba na mom abrantie ye wonyi se yakora ye dwane agya yin se na bo wone na wofo so esi krom wodi mensem waka ye wadwuma ne mame me pacho ye hwehwe ike wanyim wo bi ba 15 years GHS 1 enti se wo hye wontwo no mu wo mantwo mu wo hunu ba bia wo befrɛ me pacho fane phone ne to so mame okay enti ike nie 87.9 wonie okay wonu na me pacho ike nie enti mesrawo brana behema me ba bia wo bia no mesrawo wo hunu a wo befrɛ me why se wo hunu a bomodia na frɛ ye production line se ma me hunu yike o wo hye ha frɛ me sesia 020 39 33 582 020 39 33 582 020 39 33 582 eno eye ye production line no mesrawo se wohunu ika bomodin na epusu ahoma no na ka kire ye se wohunu na yenimpo because Friday no ye di ike emfoni yisie munim se de yesi di edwuma sebe ya nka bia a free Friday no Saturday Sunday impo na no pa ka ye beti ike busuafo nka o se ni saint no mu de moma yenya hyehye na ye bayimra no omehwe akoda no but abusuafo ne si wo mobo se wo man Ghana mra ni ha a lawless country emra nya dwuma enti obi timi kwachi obi ba 10 years wafa no wanyem no ebesi de 11 years mafa no manyem no 12 years 15 years 14 years mafa no manyem no mi wan kamera no so ka sesa akoda ni nya 18 years ya ya clear picture na da so no ya clear pa me pa cho enkrofo hu a zoomi mame no omu hu ni ye because omu hwe no omu boile omu so omu pese omu hu yike na ba bi o hye bia na yi ni pnt zoomi ne picture no efa mame akwai wo ye naive it will take advantage of her 15 years and one and die say saying when you 15 years or starting in the die nimpo minyi ni say no 15 years no 14 years etia ganamra enti ganamra arise na nipa bi din sam fo ewo omayi mo emema ni ebusuafo bi din sam hunu ewo omayi mo demrei emra please wawu please samra na wu a onyane na mra na starting nya adwuma enti sa Ghana ya dache ike na daso no pusu no mo hwehwe ike emame na yenti adanse yi emfa letre kwaku humra ni yentwa ye ho ye ba ye ne bedi nkomo kwan kro hunu se ike ade ne nsa wowo ni nua ketewa no ase ne nafofo mienu ike anyem womo ama enafofo ketewa te se no a ama wo maduranom ase nyinsen no ti no de aduro for share na se a ko be sanse ne de mamoyefo yenti adanse ne ntwe homra ye ba ye ne nua ketewa no beto aso mesese sedi well Canada si dine hye ho ne ye mpese ye beka na me ya ade wa bi kwan kama ama me wa ha sese menye aduma me pe ama me ho ato me chese mimi ha obia sese first na aduma no me obia me ye but na aduma ne moa me ne me nkwala na hwem school ko ne ade but me de to awrade anim a agya ye koye donation kakra ma little kwaku me si yankopon 2 weeks pepe nya me bi kwan ma me kese me ba ha ne business asa de DJ yi kese woni adaja me se ye ni ye ho adaja an ta me se me bo wo chido e ma aduma die ne tima koso why obetime kana me do one dance me share
me shama afoforo nso nyina ehu de nyame nam so ye magana man nim se akokon be koso abie atre wa him obututu anamo asi odo be dru wiase afa na nyina nipa nyina bete wonka ewo Yesu di amen tu bete menka pa bye bye abrantie we na mesia no me osema doctor ni yi for Elise oyi saying but transfer mama na dru ameto sempa ma mu koy no doctor ni yi saying baby aye koy na ahasa me di mani ni ko hu in di no kwese na ye nan e sha obat omu koyi ye free na sene de omu ampena mamawura inside obi enten de nyame enim no kreni doctor ni yi so afa me kire mu say edru na me yi ni obi na wo de na no nti obi na gu ho fita no se lizi nyame do asama doctor ka kire me no yo kan ye no ese nyame do see doctors na report ni na wa ha say nti ati for the bachelor mo na mami ni sese adanu a Akoma na ufra entoma no ya ike betwa mu a oka se mami hwe no o entwem no ote o bewura me valanda no so no so o mane hwe sa una wuni ma de kura no opeso wo hwe edi na no se mane hwe no no se memba manim no hwe no se ya dan memba manim no hwe kan ka se no se di an no se memba manim no hwe na ya no pa awia na enwumre anopa ama sorry anopa wa sorry na won she dross edi na me ehyew na ntoma ni tube na bom na ya ntoma ani di an me she tube ntoma na se oh okay na ayedin na ike ehu ni se won she dross ya waka se biemu no wonhwe na mkwa kodware no betna me mama baby ama me dan na mama siesi no no bet me di bench si veranda ono betna ho no se mama nhwe nti me oyi ntoma ne fina mama bi e dan no ka chen se yike die na opesa o hwe on banas no se ya agro ti wosi bie wanemu be ma warefo wosi bie wanemu no wonhwe wonhwe de wo ho sa bra no won ne wada won ne wada like anasa afina no be start ne wada na afi no be start entitamo kan se bie wanemu no de no onya ne wonai debi wujidi pachana ndio ne mendai no onya ne wonai but no enye se adana o debi na no de wa peme ba no ne mendai no wonai okay na wuni aketua bi ka kire wo maame se obetete mpuma mu obra maame ko na ike eda wo so ewo dem woni ade a wo maame bro no sada no die ne siye no de ya ina ntoma bo mu na mi wa dem no watachi no si minda empane so na yenhwe video na mi nya ba na eda mpane so no nya ba no pie free hon musuma na opie nya like na so nkotopo kam wo bia freye ma information bia ehu hia pa na musi dia na ya na ike ne yire no efrem ka chemo ike yile ne se onimba bia ike hye nanso ono de wonjimi ye eso obeyi nikuna ma enu nti no onkyere ne no akyere kyina eye no kra so
yike yele ne timi ba fie ho ebe fa papa ne ko gina dan achi edi nkomo mu ho se me ba pe na papa na ka che na yele no nka na no ntum no waka na no atum yike yele na ba fie ho abedi matam aka che me se me hu fie obata bone ti se me a minim batete waso woni de ni kunu tumi osi ni kunu ba ho bedi no kwa me pa cho asema o ka me pe osi ni ono onka so be oba ho osi okọ ba bia ni kunu no wo e ne da ayo asama oba ne ka etu onu de woni ba bia ni kunu no oni ba bia ni kunu wo na so onjimi se ode ne number ebe ma obi ama ya chi ni kunu na tum okay na che se bia ni kunu no ye ne nya ho ye tumi chi ni tum na so ka che me say obebu me bana akosise obewu ananse obebu na akosise ni nyinsen ne bese why na kai yike yele won fa second twa ni kunu ba ma free ho ni kunu ba ma ene ha no won twa free ho enu na beboa no asama Christi kai no obebu ba ya akopim se ni nyinsen ne bese won twa ni kunu ne ba ma ne free ho mom enu na beboa no because after we kra no was signed akofa nkora bi won twa ni kunu ba ma free ho asai bu me mo ha mejo so amako boko de okay na wo se ya me adome ho ye pa ensem bi ahi o ensem bi ahi pa wo kunu fe fan kura no wo babu akura na wontu kunu fo wontu no fo yike na yike na yire no mama da afen wa baba ba ko wa baba e ba no thank you me ni hweka no yike wo baba yike wo baba me ni hweka asaibu yanko mako yo we de ya de enchia kese ene awiai ebe free Maa Herbal Center ya so ye ewo atonsu agogo e de ama ya hwefo ne yetiefo nyina oba ade ya adum se na adwoada ne beduru se ya ne ye apomuden baabi a obenya wa yaresa baabi a obenya wa pomuden enu ho asem enu ho din ene ye de brewo eye Maa Herbal Center ye wo Kumase atonsu agogo mesraw yare ya entina mpanifo so obi benya wa ne free yare ama me ne wanse ne free yare eno ma bebre ye wa ema yare de eka wa ne sese wa nya baabi te se Maa Herbal Center a ye betimi anya haban sasa yare na ma wa ubechinchina tuzika agusa na afi adane ohaw ne amane e de abetena wo so entimi so wadaro mamra ye kase ya age number yi said be ya ohaw ne amane a wo famu yare de wato fom yare adodo na afre no kwankro a wo ko a wo de wakwa wa adwini nyina ye wo se enkoda no eno ana Maa Herbal Center se fabra na yintu ase mani yemma hunu se nyankopon bo ahaban a yedi tu yare ase enti bibie no wo wiase ye kwankro ti wo kwankro na wo de na mo ese ye kwankro a wunku enkono ti number yi na fo ani kire Maa Herbal Center ewo atonsu agogo me pa cha ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana tigo no ye 0272 50 12 ana fei ba ko eka ho eye temane nkrafo no ne kofodua ni nyina ye 0244 988 004 0244 988 004 me pacha o Maa Herbal Center Kumase yewo Kumase atonsu agogo besi usi Kumase ababi a wonam bia wo so pa atonsu agogo ka omdo baba besi atonsu agogo pepepe Government Hospital bisi wona chi ana Maa Herbal Center wadaro ma yewo ana fenso wodu ani kire koforidua mpatam nso a yewo koforidua edwoso yewo mo bus station okwa na Maa Herbal Center yewo ana fe wudu ani kire sunwan so a yewo bi area 4 okay sunwan magazine kwa na eno so Maa Herbal Center wo afe wudu ani kire enkrampatem nso a yewo bi otema eye com 16 lashibi aye Bemba West Club anamba City Mr. Fawyale ni nyina kodan ya so ya ni baabi amaka bia no sesi a doctor dia to say enoma ba fompa a wo hwa yarefo enyi sika kese bia enti Mr. enso tutu emese kwabrane nansa last Wednesday no oba ye na da bia na otemenka oba na ose bra se wo kan na mse meka dia se bo se bra se yale enhye hu me se weda yi start ye no me se me ya brante enso no ma meti no nu padua num ano odin papa na mka chense sa na wi asete
sɛ wada ne nkyɛngye yɛ bia wonim sɛ wo ho ɔden sɛ Samson no nanso sɛ wada ne kyɛngye a na afei wo sasaboro no ho tutu aba na afei kwabra ne aka dan mu a wontimi nkɔ adwuma ɛdi bi nkyɛ ɛyɛ ɔhaw ne amane ɛna ɛwɔ nipadua no mu nanso na darom ɔde n'ani bɛkyerɛ Baa Center ɛne ya meka sɛ ɔfrɛ ɔse si a na ho tutuo na nanka ne honam yɛ ne mmerɛ no afei deɛ ne nyinaa yɛ dɛ adwono ɛtimi sɛ obi biara wɔ tim sɛ wada na kyɛngye enipa dasani woto no Nyankopɔn ama sɛ wada kyɛngye wɔ sɛ onipadua no emu yɛ obibi ɛyɛ yale ɛne ɔhaw sɛdeɛ memetiwa a wada kyɛngye a me honam nyɛ me hwee no adan na wode kyɛngye a na honam yɛ obibi ɛno ne kyerɛ sɛ yare ɛwɔ nipadua no mu enti baabi a wobɛtumi de w'ani akyerɛ aba ami akyɛke ami ahunu sɛ adeɛ wei ana adeɛ wei ɛna wɔ so ebetumi asaw yare no ɛyɛ Baa Center yɛ wɔ ato nso ago etimi so nipadua no baabi etutu wɔ sɛ ɔsɔre anɔpa sɛ wɔapɔ so yɛ ɔya sɛ nipadua no mu tutu sɛ woda mpa so kɛtɛ so a wontimi nsɔre yɛ a ne nyinaa no miɛmfa ka ama wo na fo ani kyerɛ ato nso ago ɛyɛ Baa Center woba me sɛ ahotutuo no ne wo na tutu wɔ nipadua na ɛyɛ ɔyɛ ne nyinaa no yɛ wɔ ho ahaban yɛ de bɛka ho a saa wɛda no yɛ deɛn aburokyire wɛda kora si Ghana ha nipadua na mu ntutu biem ɛkyerɛ sɛ waba Baa Center ɛwɔ ato nso ago enti mesrɛw ɛmfa nipadua ne ntra wo anya sɛ o media saa na meteɛ ɛna wɛda ne yɛsɛ wonim da wɛda we ɛbɛkɔ ɛnɛ no ma asesa wo first na nka sese nsuo kora ntɔ ɛnso ɛnɛ nsuo na atoi enti ɛntra hɔ ɛyɛ yareɛ ɛna wɔwo so ɛnyɛ wɛda ɛna ɛkyɛngyi wɔ abrabɔ fisa memeto no wɛda na bi nam timu ɛnso me nipadua mu nya me dɛn ɛnyɛ me hwee ɛno kyerɛ sɛ yareɛ ne wɔ haw ɛwɔ nipadua mu na faako ne baabi koro a wobɛkɔ a saa nɔɔma wei nyina betumi asɔ ano ama wɔ no ɛna metufu aka kyerɛ sɛ ɛyɛ Baa Center yɛ wɔ ato nso ago wada wo ma obepie hɔ a yɛse adeɛ bi ɛfa kasɛɛ ho deɛ wontimi mfa nsan yɛ ho adeɛ bi ɛyɛ kasɛɛ wɔ asase so ɛyɛ yareɛ wɔ kasɛɛ mu deɛ wodu ani kyerɛ Baa Center wobɛnyu ahotɔ da bia na meka sɛ ani nipadua no sɛ woahu baabi a aduro wɔ na sɛ wokɔ ne nam tietie kasa na akɔ ne nam a mese yɛbɛmɛ mu aduro bi anom a na afei yareɛ na ade kɔɛ na saa da ne yare foforɔ koraa saa bɛtena wo so enti fo ani kyerɛ baabi a yɛse yɛhwɛ nkasɛɛ mu yareɛ baabi a yɛgye ho abasobɔdeɛ a yɛkuta abasobɔdeɛ no dadaada yɛnyɛ mu nto hɔ no ɛyɛ Baa Center enti wadaroma fo ni kyerɛ na nipadua na mu tutu nyina bra ne nhwɛ wo afei enkwala ni bi wɔ hɔ a da ne da nyina yawo mo bɛpem saa bere yi wodi ni si wano agye kɔ akyire wodi ne trase entra akora di be emfie ba miensa wɔda hwɛ o maame akyi nante akora ho ayɛ den ama na akora ni ntimi nante me se ɔha wei nyina no se bi wɔ ɔba bi so a mesrɛ wo tu anamon fo ni kyerɛ Baa Center sa akora no wodi mfie 9 na tefo a ubedru Baa Center me catch us eni na wotwe mienu kura no ubehu se afi akora na nanka ontimi nante no akora na nanka ne kon da akire no ubehu se saa yare no haw ni nyina no ye de ahaba aka no ama ne ho ato no me se fa aba ne bra Baa Center emi emfa yale foforo bi ensu no se wo yensuo ba ensuo bi enwo ba mo ba eyo haw na aba nipadua num na nimdia na wunim na aduro na wuna nyaaye enti na afa ne se eyensuo ba no enti me se tamo ba ne bra se ne kon na da akire se mfie 9 mfie miensa ontimi nyina wokora no watimi nante a ne nyina no odi wani kyerɛ Baa Center ɛwɔ ato nso agwa me se yɛbɛhwɛ ne kama ama ne ho atɔ no afei obu a wanya nkwanhyia ama ne nan dompe ne emu abu da bia na meka kyerɛ wo sɛ wonya nkwanhyia ama wo nan dompe ana wo nsa kasa ne dompe ne nya ho te a baabi a wɔsɛ odi wani kyerɛ ɛyɛ Baa Center ɛwɔ ato nso agwo me se nipa bebre aba ama nka wɔn nan ya wɔn de kwame yɛ de asan soro ama na kodi afe no ombedru Baa Center eni bosome kura kasa na kan si ani eye den eye aban ane ye de to so enti mesro so anya nkwanhyia ama usire mu kasa wonan mu kasa wonsem mu kasa ene mu abu a mesro fo ani che Baa Center uba ye de aban de beto so ubedru Baa Center kwabena ne na mu obu ne nsa wo ho africhi na afa ye betwe ama na tietiem Baa Center ntesa ubedru ho a de wonsa na ye bia no Doctor so mo no de aban to so a emire tie bi ubehu se nsa na nanka wo haw ne amane ewo mu no nsa na nanka mu abu no bo nsa afa die atoa kama na afa wanya kwan no akoyi wadwuma etimi so fo ani kyerɛ ho na se ye wo kasa ne ho atechema yenhwɛ ne yenya ne kama ma na afa usu hunu se aban wo baabi me so je Baa Center je number ni biom se de be ya obetimi de wani akyerɛ Baa Center me pa cha ye number no ɛyɛ 0244 08 34
82 and ye was 0244 988 004 sana ba heba center tie make say me ma bi tifi a odi duku ne hanki abobo ne kotodwem de wo kan ne say me kotodwem me sasa bure de da ba ne beko ma me awutie me ba bi awutie me afiri bia ba bi awhwe me afiri bia se wo pese wo yare ye na wo kotodwem no kotodwe na anwo no ekeka kora na wewe afiri so akasa etwi kasa eye wo ya amu aka abro saso awuntimi mafom no so pese sa yare ne kwa mesre obra ba heba center enye wadwen se no wachina bibidura mesre ma me de make cho no o ma ba heba center nti eye wo se obi entimi nhwew da bi yen ye betimi ahwew ama kasa na ukotodwe yare no a eye wo ya etutu no obeduru ba heba center me se emretie be ye de haban na betu kotodwe na eye wo ya no so ama wo emretie bu be wo kotodwe na nanka wuntimi mfa nante no ukotodwe na nanka wotede am ana wo de bobna no emretie be wo be hu afi wanya afa hodie afi me kasa yi obi akwabrane ni sisi pa me ma me ne me papa ne sisi yare no emrantie nyina ehunu ama ne ewo sisie mu mesrew so sisi na eye wo ya mesrew furniture ba heba center painkillers akese na da bia watoto ato no mesrew so unum painkillers no se beboa wa anka ho ato wa wie dadaada enti furniture ba heba center e wa ato nsu ago mese so de wani be kire ba heba center se kimu a mese usisi yare no so sisi ni se chimako nifa akohwe bonkum se sisi yare na tena wo so mfie dodo bia na wo ba heba center wa ato nsu ago a usisi na mretie bia de aban be kan ama sisi ni ya bia na wom ya bia na wo tiri sisi ni mu nyina no afiri wo so akọ etimi sewto na mona fo ni kire ba heba center na nkasa mu yare te sa arthritis anansa sabro ena edi unya aso wachi kasa nim ama wu de wo ya eno so wo de wani kire ba heba center je besa wo yare ama nkasa mu yare bi wo ni padua no bia no akọ enti de mitu obi afo no se so ma me ana papa bi ewo nkasa mu ha wo de a ba bia wo so wo de nani kire eye ba heba center de ye kan no ye wo ho aduro ewo ho ahaban enti na da ni da nyina no ye ka emfa wo ka center ba bi na nsu nkasa yare we de da ba ne beko ebeko a je so wo de wani kire ba heba center ewo atonzu ago afenya nkasa nko a obi a wanya adwurum hawo da bia me beta me kasa obi a wabodam de nani je na ho nim so o dam ba wa wo akire no ana abehu so abodam mesrafo ani kire ho na afi bra na edam no yenhwe say ulcer diabetes and wo so a mesrafo foni kire ba heba center na sa yare ni nyina no yentu ase ma na afi unipadua no hawo ni amane bia mfro na nye kama e ma na omo petwo no so wo do ani kire ba heba center ubenya je number na fe Maa Akos me bre na so obraso e bre na so dia ene je number no na fe emfa kasa ne mra wie 0244 08 34 82 988 004 kumasi wo atonsu ago government hospital chiro ko forudua nso yo ko forudua edwoso ana nkran so ye obi otema com 16 ana fe odu ani kire sunwan so a ye obi area 4 so fire nyina beda ba heba yentu asema okay yes I am back to the studio Akoma 87.9 FM program no edin de Akoma mu nsam no obi bisam se anya bia Maa Akos wawo na da bi wanwo wo abosume enson 7 months enti okay ono ne ade na atoso no enti obetumi ahwe na funu abosume enson afuni o emanu bi create me abosume so na fu ena eda ho no nti owo 7 months abosume so nti no na fu no ena yede ato TV ni so no onua TV Rabi 1 TV ena afensi Facebook Akoma 87.9 YouTube eye Akoma 879 FM TikTok e wonso uhwebi ewo ho na fu no ena yede ato ho no na yerebi asende me message bi ewa ha wase edrona ya determinate nyinsan no baako memoni din hello Hello. Efo Yes. Ati say Ayo. Yo. Okay. Nyame adom me ho ye pa na ayi wey yike wey Yike. Yike ti kuma ka kuma o ti ko ni na be se de. Oh. Mountain nka. Nka. On framo. Tell numbers ni ya wa dileti of the fruit. Me say am ko. Na boni ba na yike ya wadwane sa.
Okay. Ni ba na wa ya wadwane abusuan yi obi ante ne nkan. Mese adie na ika ya wadwane a obi ante ne nkan wadundum ne phones nyina. Wa ba she yin se abofra bi yin se wa. Enya ko asumukra ya jatu. E ka mo mo ya jatu. Adichia o papa se boy o bachina timpe say etu wa report o kina sa ene kwa ni ko wa kokko wa nkran wa kwasha akwada wote de wanyi mo no o ya akwada o 15 years akwada no 15 years and you wo so na ya dan wote ya dan wote ne sai ya dan na sa de si ye mire mi o fi mi ti o ni o mi nyina ni o ma mi nyina na e wo si se o ma mi be fre mi o ka che mi se me bana ni mu de ba o ni na de no yi mu na me bana ka di an che mi na o no be ka che na o sai o ka che mi se de bana wa yi mu de bana o si sa e de ye be aka o wa no ma report to police say you tina ye it call or him ho and a ja yako car some on boy cat 50 million. Yes, see, and the only jumana on Fetiaka. You papa or soria and then Metuatu or China Metuatu, China Metuatu, da Yako, the banner crab is so Kojuma, Akojuma, see you, or quite man, the friends are Yano. Up to now. Na say for yike kra say wo yiri o wo yiri ne se do ko for 15 years wo ba o yiri ya ye wo ya o yiri oba ho ye ko ho ta o yiri kra mi an be hwe no ama oba ya wo asunti oh na efo na ayi wo mode tu ike ni mo na o ho na o ka so na efo mode tu ike num na oji okay wo mode omo ba ye omo ka say ike akwanye mo omo ba na ike nso ka say ampa me awu me ya aye no say the body there o mami reksa ano di the banana o bema anopa what you friend no o masinko yenko ni no cha no ko o tu ko se ho a mi bi ho kra mi sia ho kra ni se bia me ban de o ti chon ya sana wa ke se ayo o mami reksa na ano di akutu ni ma the ban aye you me catch you ama ye me share some no so o mo si ye nti ni ye hame pa na ni ho de ni yare dan no mo ni free lock up ka bai so ama you can mi hu no ni fan se bia se na e be fa se da abofra no eye se si ya Saturn intended na you walk any capital. Sadan, you come out 1.3. You can no see you. Take it, you can the money and after for farming and you correct that. It be she. So, if you are I did a how me cry me tis a hammer power. Hey, me this is many back yet into the coffee you have to I so it's ham and so that woman the hey ya sem efo na efoi na ayi akra no me tete si yese ike kra o de aduro bi kwahyehe na se enu nti na ma ike adwane no
Maybe only the European Ada, I didn't hear or Manu say, or not sorry, say, when you're a problem, or not sorry, now, or the Banuko, I know, oh, yeah. I really mean, say, what made a good year? What's an item? You need to have made a good year. Well, na efo kra no wo si ike ko ye wu no wo so so yes wo na ma no 4 million na odi dwane ko ye your car you see a car is giant to be you see we dey big mo papa ma what you see a car is giant to be you see and na buso for me now so me na man for me let me scan one ana me mention huna e my one my one oh impression then woman is kaka no impression we could do okra make up 4 million etinya no kresa woman etinya no kresa woman ike 4 million se won fenwane your catch on man catch and say one for a new king from one for a new king from yes sir a better sampa na oba yi kra yes no wa fa ne se wo ba o wo kra wa boa ne pe ayi de okwanyem ne ba no se lizi no sister no yes wa boa ne kra pen you see any onipa na oyi nipa ye ka ko no obotma ka ni nsem bebre akiro nse ni de ya no hakra ene abedi plan abom famina mwa enye mofanu obi antuma so ni bia 20 ana 20 cedi ene brania ene ni e manya bode ha wadi entwa anwa dia menwa no madako so be yare so no ho efo na oba ike wanya mfie be sen enike after wanya 21 na after wanya 21 years after ike na mawuli mawuli so na yanki na se mawuli edi ike obi di ike achi ansa na mawuli obi side na achi ansa na mawuli na esidan na mawuli nya 19 na ike pani benya 21 ya ti mami cho kama wo we ike eche kwa ansa na only num orientafo so mawuli no ibran mu ye entafo so ano ombedi wa ansa na mawuli ni be kefi ani efe mawuli na mi o so ejiru ati ba ku ya owo ntafo kra no afi ana odimu mawuli ana odiwo eti le ba le omu kan se itoru odi 38 ani na ewo ni na odi bi gate ana odiwo na efo uba be mu wa sei adwane se mu hu ba bia wo hye won ko report ma police se bia se wo wanyi so wo wanyi wa yira wanya wo report ma police se wo ba ika yira ne report ma police je enso se bia ayem de bia o yina bi ko fo yina ma fefe ni yina yano if one report ma police dia so one report ma police dia ene na wonni ba bia wo ba ikehye esa na mi wonni ba bia wo ba ikehye ye fa me Maa Akos me free Onua TV any Akoma FM Onua TV ba bia na no fiada wo mo ba ya wo mo ba efia mo se enkosi hwe no ehwa na me free Mrs. say se won ko report ma police say ika yira dia ene na woni ba bia wo ba ikehye ya ayo mati efo why me say se won ko report ma police dia ene na woni ba bia wo ba ikehye
Yes. Ike free fie no enya sen. Oh, ache ena utin ache ne sen. Afe. Bosumi mienu ana bosumi miensa. Fine. Bese. Ache sen. Ofri fie bosumi sen ni. Oba miensa ni. Bosumi miensa. Wonte wo banka oba mafie wa wayere ewo ho o ma ne yere ho unko report ma police e for wa na mama moba ike adwane e efo yes me say wo ka ho bi na munim ba bia ike hye baby efo unim ba bia efo aye ya ni mbo bia so efo unim ba bia moba ike hye no mi be dia wo ati wa wo gina ho wo kata se se wo di be dia wo gina ma wo ka ka mi che no we ike sika ama no adwane oba ike mama ni sika ama na adwane ni kwa mi ya bisi ya mi bisi bi kwa no ka mi ska bi ma me bana ka mi nfa ko sa me hu yare we fo yo kese ni bi ska apa the bank to one bank I done so you see I am just a thank you let's see efo ebra ike free fie abosome miensa nie akoda no a wone no enyem no mbobra ni sika da so wo fa nko hospital satem no o kan o koel o ma me sakra no o banya bofran o aye you kan sada sika mi beto me ne kwadi no sada 1.3 mi na adi ma o Elizabeth was wa mama 1.3 ma obwa that very day na okoye na Elizabeth me na obwa obwa sama na entro no otwa sika yike dwane aba mensam nyina ye 2.250,000 ever since a boy ne koye no sika omudi amaye no no efo never way edi 5 million to efo nchen that very day na asem si na papa na nkasa yi 4 million de man ne ba no and also the 1 million na no edi akoto adwane ama na di ana na dafo na okodu mu ka che say na ye no and no first can order no and order buy some na efo kan no kra bi anim ene ma ne ba yi Ukemti ya na oba ni obetna opio ni oba na obetna o minsro enu nti na wo so wo bekumi ne minsro so aka chere mi sasa me mechi utum a wo bekumi matini nyina enti mi minsro efo minsro me nya kopo odi mechi no onyi mi ma wate me nya kopo odi mechi no kan cha o se kumi akua manu anya de obetimi akumi da minsro no money sign money sent you kokunu ana papa no so be kokunu ana sister me de no family so a me obeku na asem ko be bia so we fo ka kire me no no ka se ni me iskali amano ya bi what is how see your man chi ya chi lo obeku no eyo na okita yi temi sha o wa minia woni ne ko woni ne ba ni ko kike ja mo ba ni che ja wo amawo mene wo mani nyina anya yi kenko na mene ne tesa o mene wo mani nyina tesa because mandwe boni bia amfa amamo sani mene wo tienti no mandwe boni bia amfa ama yi ken wo jan ka chem say me na me de me ba ne ma yi ken aya de mo me na me de me ba ne man wo afo wo na betena me fie ho eda ye hu akola no na wo be gina mu aka chem me ni mi kunu sa wo mma kwan ama sa de ni nsi na afa de aba ka chem say me na me de me ba ne ma yi ken sheye na manu antia because we yeni sheye na manu antia efo Ghana emra wa ha emra no so eye adwuma o ma chi kukume kukua ni ye ba no o ma chi ni kukume o ma chi ya ka ho no na o ma pamina ma awe enu anu
Mama I said Oba 38 years ya what if years so 21. Oba 15. O ka je wo mo so mo fa koku. I see kukwano. I'm me banu. I'm a TV. I'm a big day. I'm a confident. Get you mama say. Get me to meet my dad. Enti na wo ho na Elizabeth Frank Ike ene wo fa ne baker ho no de wo kowura dan ba kom so wonko one ne nkoda ne ense wo si Elizabeth na di ayi ne bai ema wo ba Ike enti me bisa sa wo ho no to wo mum yeru nyina opulum so wo mo fa wo mo ho na ne ma me nan ka Allah kan ka ce de ba ani ne ba what is that so anwa agreement no ma ye ana atu njiro onya ye yina anwa no kan bo ma ne ma me bisa last question ne ko why me bisa ka say wo de wo si me bisa say anyinye bia wo ba ya wo de fie dunum ana obi kwanye mo no a ana oye ne te say de mu ye yi a papa ka wakoma mu no kran ka wani baje tie sɛdeɛ yɛakɔka ama wɔabɔ me ka manya bɔ onyaakoro na ɛyɛ yi a ɛsɛ metim ba ase na mehyɛ sɛ ɔbɛhyɛ mepatwɔ ɛka no matua mepatwɔ sika no matua ɛfɔ sika no matua mentuaɛ ameka no ɔgya ne sika no na wɔmabɔ me ka mepatwɔ wɔ ɔmobɔ wɔ ka sɛn ɛka sɛn na ɔmobɔ ɛfɔ ɛka sɛn na ɔmobɔ mo sɛ muntua 50 million. Me pacho 50 million. 55,000. Enum. Eye sika bay etimi sisa obi ba life. 5,000. Esisa obi ba life. Sika no kwa e for muntua. Wo de no wakobo yeka and wakobo yeka. Ade ofi se break. Say ene akina mbechu o ma ye ayi adwuma no o de tiaka. Ayelo we year tuma tuba mama mekaka etetelu me say wo ba 15 years wo bi papa mama ma tsa yan kogu e say eguma na ma na o musika no de efo me say wo ba 15 years no bi fa no no ye ne san ka ba ye wo de wo baba 15 years and wo bi fa no no nyim no enka ba ya wo de adia okay me say wo be 15 years wo ba ma na nya 50 wo ko school ana wo bi abrant ye be fa no no nyem no say ya efo nka betra hodi na me see na dia o di to kai ha e yemi na budi abofra ni di share nsa ha pacho enya be bia wo ba ni wo bia no fa ne bra baby wo ba ni wo bia no fa ne bra efo enya ma adwene say emre ni Ghana emra ni so wu mu a wo si emre ni Ghana me da say ye be sign ni wa kasa biem Pastor Julius Akoma ma kafra so kafra yenye fontem eye me ya akua akwaba evangelist akwaba ya ana akwaba Angel BBC Pau and then Angel we have fun and somehow and so once as a pepasa esisi ya na aha ati nyame hye nyina den ade efo de ma chete efo nyina na adwada this is sweet marvelous fantastic brutal day na Monday na oze atiefo ala mse sofo kokon nti we mba to be bom nsem ama efo sha efo wa ya de yemmo nti we na ba se ye betra sese ya yemmo nsense mo ya de munyi mutu se kan se bon po se ike akwa fo obi ba mfie dunum de bi amekon
Sabio abusuafo ho se ikempo na asaya ma ka abusua na gia na ke aye ne yie yemfa abusua me fa se sabia bia abusua na akwa bamba se se nipa bi o asase osu bia o efie bia ofiri mu entinka yemfa se odihye na ko na ho na wo ba ma ne ba no be yemfa so a ode akwa abonte ansa na ode ba fie efie no ye bodam fie sa so ye bodam me se fie ne ye ba entinka yike enya papa anu akwakofo bi ba etesa na de bia na meka ya se okoto nwa no ma papa ne kasa kwa cha se me ye so woni ne ba iken kwa nso ye bi anhye da ndam saa entinka akwa na kwakwa bone no de aba mo watam 4 million dem man se ike dwale yo bi kwa ka che se ye so mo peso otu kwan kwa kata asema yenim na kata obekwa dia enti o mo ye na ho pipes amana kwa kata enti na mo ka se nkosi hwe no na kata na obekwa dia kata dia ye ti efo di agro me na ka kire o efo di agro na o so singa na mra efo wo so singa na mra wo di aduro wo ni aduro nche obi o ma ya yemo na ifo de na mama sa muni aduro bia bia efo mo wa aduro kro mo fa aduro ne nya de pa metazama aduro munni bi yanso so mo bia no aduro bia bia ho obi ni aduro bia bia mo wa aduro na nche se wo ye obi baba se na aduro na aduro na meken aduru ya papa e ka ko ye obi bo se ka aduru na kwa na be so se efo aduru nya fa nya sa asabi nkwase asam no aduru na ba tsraw aduru ba kasa bi nya asasam akyraw entumu ni aduru baby ama mesre it's about time say some of these issues no abai no enemy pon do because in can imagine say hotel and I enko baby and we am dey betra na Ghana abai so agya no na ho ane ona mo dey obi so kwa ya be kasa enko baby but ye can mama bloggers ni na ba pekesa sorry ye ken social media baby obi abepeke why na ye pani e won fa asem yi app say metesa kuma from for address case we abusa from bacho mumra entrance ko story we mu ko fa free fa den make atake you na baby afuni ne ba ike wo biara ne yakoso wo betara ha mame adechi obi wasa ko isa 7 samfo debi ba we die so o ken say ya ne so obu ne pako na adechi na fufa sasi baby afu wo biara me to nkra say efo so nchen Ghana aban sana ne ba ike na se nyame ye nyame ote ase a na ike betima akokata okopede ho ike kwakototo kata fo nkwa no mu na so okopede ho ye ko bone pam na ko fankra 15 years no 12 years fo no na so okopede ho on sini ba bia am na ka kira ho gasa ago ne edima ye tie nyame wo tie mu ne tie ho wo ma ye nchen da wo gasa ye kasa keke mese efun ko be biara ne banu ko be biara pa fon se be bien soka on to say o mo ba be right biara responsibility biara e fa akure ho wanyi mo bi ba 15 years ase akura ne life na say o ba ne ye ne sa nyame o hata so be tua wo ne wasefo ka wo efo nyame o hata so se odi asempa na o sire nipa no me ani sire wo nyame mu a ene de wo yi asua ketua pepepepepe woni oba ike no de mo yi asua ketua pepepe na se nyame de ketua be na sa ketua ne be yen hira de ma odea ene ne nyame no so yobia ne nyame ye yesu no yobia na mni se yo nyame tua wo boni su ka obetua ka mana ka wan kasa ntimi de uje nyame bebe wonam bia efo ene ike me de muje nyame pani akia fro se bi wonya nyansa sem bia nka no fo ahya se mama won se ko ka no koreba ene obi al eto obi wura mu no ana ne kasa ne se san kwa start say edu abo wona ka sa chemdo ka bia agrada enso sase no ka nsem no se dia atie pepepepepe na me dia masim de ni jama so ni masema makan a omra na yem trans na ma yefa yie entu yie na mfa somdwe mra ma me wie no se so neighboring houses na ya yetetete a enkura ma me ne papa go mesra batanfo munya careful na aya sama ankwani pejalo banana phone eba na no phone eba na no phone na o ma ye wa se ma me papa so fi nyina ye bi da ye bi pe ye bi sanu se na geji akola oba no ho fa na oni na o na ya ma me na se wa papa cha se wo pe di aya ne enti woni be ba ho so no na oba nya mesra mo munya careful sa kwana so na enti me moae me da se na ye ma me ne ka so de aduro no e hye ne ho no medi 4 days na anane no
menya one pharmacy technician bi wo Asnomaso government hospital was say edro no odinidi aba na memmo was say den pa enti say ekwo wrong place ya ebehye ho a enane wa tredro ni din wa ha ebehye ho a enane da enti na edro na ntimi anane no nyame na direct edro no ma ne kogu baby find your source of prekoma me me dem yensa na ma chemu mesre abatan emema bi etimu fi omo ne mo ye fine munim se mo mama no omo banyina omo geji ni oma obi kro han dan wo fi o wa geji baba no o fa structure na wo ba no apida chano nya sam ketwa papa fu bi kra wo ha omo so nye enkola no omo cheke wo omo a omo so nya obaye wo baba no nya duwa enti mesraw anyi wo bia anyi ba me bia ani e wo asase wo yi so se me baba me dia wo timi nya me ba ne hwe wo timi nya na yisie papa fo bi kura fa wo ma ofa fo kura ofa me se anyi wo bia ani me se ka tira wo baba se e ma ni nji wo bia ani including ne papa ne papa oban yiye kra no o hwan yiye because mama bi nya e bi yade ya na so papa fo ni bi nya omo nya no so na do so enti mesira mo mutu mo manefo mo mema wo mo sa mo mese wo mo daachi se wo be wo kra wo be wo mpo ayasem o be wo na wo be nya ahoden a wo di se ade be ko school kra ayasem amane me chance ya mane me sei ne mam ye me kan nsem bia ye bia nkyere na wa beka se o we dia mami ni di mani bi we dia ya madamfo we dia ya mini abema we dia ya me dia ba da ba wo be se wo da achia ma enti mo ncho mo yie wo me sira Kristi ono dia wanya ba ma pa ba ma no dia oye ni bibia won kan hu se edwi aba ye de botachi no de baba ne baba na ono so yike ne na won di na ba no na dia ma wani nye yike dia me kwada na nche yike dia me ne no a mapuwa kopim se unyi se de ba se me aka mejawo me se ka ya me na akua aka me mejawo Kristi aka ye se ka wuja yike wo wia wo yike na wo bro no na wo mi ye sa chi yike tumu efisa da chi bia no anhwe ya wo baba no odi bi be ye no odi di nkwara no ye nkwara no fefe enti wo baba no uja ne ho ma no a wodi bi be yawo na ade sere ma ne nye wani ji Kristi na tena se fa dondo bom me nkyere me kunu me dia me kwada ne nkyai odi mi da bia enti me dia me nkyere no ma wani nye da wani twawo na me ka kyere fo se ye wo bi papa ewiye wo ye wo bi papa ma papa ne nyiye na watumi di ho na ase ama wo na wa ye wo bi papa no ma papa na ewiye na wa sa ba ye ne bone kesie se ya wo pese wo gina ba bia no wada wase wo gina wa na ye me da ase wo ye me papa nti wo baba ba nye me ba wo ye me papa nti wo ba de aduro abehye me ba ase eti wo ye me papa nti efo me fa ho nsi suro na mo mu che ne tena ase ana wo de wo ba ne pie ye ana nki ye discipline yi ke aka na ma mi ba tena ha ko bo wa ba so eti ye papa ye ma ye nwie ye nyansi ye bone ne be ka ho a wo se ka papa no na ja bone ne to nkyɛn no ano de nipa nka da eti mo hwɛ mo ho yie na mo to ne ma yie yo meda say yenwra mu ye ba na che say evangelist ne ane so de o ma de awie ama ye be na mamu ahawie mejo so fa me call rocket for kache abusiafo me mamu nyina ha ene awie ba bia wo mu amutie ye mu amohwe ye TV so no Rocket Clinic Limited for ana yene mu adi nhyiamu e wa ase ye ba ya yasem eyitiawa ene yade a etusa ha manfo ana ye ba be kyerɛkyerɛ enuro miensa yede abadwa so ho asem eduro edikan no metfagen capsules pakum capsules na Genicare 442 eno ho asem ne ye be ka kyerɛ na eduro metfagen no yesi dwumadi eye pa ne se ebustu ye system no ebustu system no na mfaso bi a wunya afiri mu no eye se eboaw eye nkase ni nompemu adwuma enti se okase ni nompemu adwuma no ohaw ewo ha edura me kanfo ama no
metfagen capsules ene ne adura ene aba obia edi ho adanse obia se ene ne edu papa ese fata se obia kopa bi etom na adura metfagen se wo ye obia wotena se cheka kra bia o se ananse acheme ananse asome nan na wona no aye titiriti na se atatai ai se emu ayedu wonsa no nso so emu ayedu ama untimi nya wonsa no se ne meye mense untimi nya mesre wada adura metfagen capsules no ana mekanfo edi ama ene ye obi wo ho a efiri ne to ase eba ne na kokom eba ne nanti no entini mu twetwe no entini mu twetwe no mu ye ne ya obitimi tenase ya bonse no honam no twetwe na bonse watenase cheka kra bia wose me to ase eye me ya na ise de obesora no pa no ye de ma ne nsekan bi na abro no me pa chopi se wo hweme utie me na wosaha we ya aduro metfagen capsules ana mekanfo ediamount de na chibremo kase no emututu no eye ne ya no metfagen capsules eye aduro aye kanfo ediamount afei obi wo hoso so a wokọ ne kete so a untimi na se wokọ kete so na untimi enna aduro metfagen no eno ane ye kanfo ediamount aduro metfagen be yi sa hawo ni nyina ede afiri ho eye ma akuafo eye ma adwadifo ma eye ma obi biala wo ye adwumaden titiru mu amobobo mu amukomrika mu di agudie hu dwumadie bia de aduro metfagen no eno ane ye kanfo ediamount na aduro yi no a ye kanfo sa metfagen no eye du papa se fata se efie bia mu enya sa aduro yi ebi enya no nko sa aduro yi ebai ene pakum capsules ene nam pakum no eye mema de bema se biota frache waye mre ewo mpam bema oyire edu ho few bema oyire ebuo pa efre ne buo wonfa bi maw ni nyina ne se untimi nya wasede se bema mese enkane no ne yese odo kakra sika kakra se de ma ne so mo pe bema ubetime sina no ama na kono ho ubetime ama nani agimpam na wono ada ho no ka cho se miwura se de akonhoma no emobi mafa enkora no school fees yeah oh ya de ekoso pa ya hia bebre ma no di ho twetwe eso ya wo man bi o mo hweye ena mpakum na ya num ntie okura pa o man bi o mo hweye because yetimi bo adwuma ya kopakum no numa se ne da meka no utimi ko 5 rounds fa da no meka se oyo oba no akwaji ba ma bi a wanum pakum sika na wo ko 5 rounds e bia so be ko 20 minutes a utimi so wo adwuma ye enti ba ma utie me ana oba a ukuna ye mre no aduro pakum capsules no eno na me kanfo ediamount unya bia anopa mienu enumre mienu didiwie ansa na wanom ana metfagen no so sa anopa mienu enumre mienu ti bema otopakum na wato metfagen ayeden edi aka ho eboaw ema utimi gina wo na so ye pa ana ema ne de no eye Genical 442 eno nso no eyema obi a menstrual pains how etete opa wato adura noma enko na ehon faso obi ni se esiesie wa himfio ema niema timi konkan mawo ubonse wo ye oba utimi ye oba sima pa ye ka oba enye life ne ahofe ne kuta wo no se wa himfio ho no ye wura ho ehu se ahimfio ade ho twanit ntu ye oba na se utie mi na wo pese wa himfio te de a aduro Genical 442 no eno ana ema no edi siesie omo ho ebo omo ho ban ebo omo ema omo ye ema asima ntu oba wo susu nya Genical 442 ni bia ade edikan no anajo a obeda no ubeyi 4 na wanom ade etosu mienu ubeyi 4 ade etosu miensa no na wayi mienu na aka no wanom enya no num aduro no bosome nti wo to anya ba akom mienu miensa to aduro no be 5 koguo na num na emwa na nyi yade no anase ntu ase kura anya den emfamfiri ni peduanim se na medi kanka upebia herbal shop pharmacy any baby biala ye ton aduro bia no nsa ebeka enui bi dodo de yaso ye no ye wo Kumase Alaba udu Kumase Alaba ye ne panin sika efie no anedi enhwene mu ye numbers no eye 0248 88 50 40 0248 88 50 40 enti babia wo bia na wotime nka no de frehen
number no sa the TV no so betimi afa 0248 88 50 40 and 0248 88 50 40 and no any number say didi djuma e wo yaso eye eduro no eye metfagen capsules pacum capsules and genical 442 ven capsules no eye ma omo wajunso mu hawo ene enamu yade eno so ehia oba timi no be matimi no timi sro se wo yoba oto genical na oto metfagen no sato ven capsules kan be ma so oto pacum no oto metfagen no ato ven capsules aye den e dia kan be bi eto aduro bia no e yade a wonsa be ka bi number ni bi 0248 50 40 nti medimi kasa ni sia nyame ya aduma dase ya besa shia nyame ensha papa menu abema evangelist mama mu akwa ababiem ya evangelist awia me wura ho pa na de me amba me wura ho kese eye mantamo hofo a ababa yi ko fia wo mu bona senua mu se wode ike eye me ja na odi bi be ye wo mu ma eye me ja odi bi be ye wo mu ma oh etiefo ye be sre ma warefo ye frɛ be ma no pa sister ni kru no ubusa na sembi se nti koso hyase nyina wo huni wo se mi huni yo na me koka me yiri se mi mpenipa me yiri se mi nyese ye be sra mo se mo anya kola na ma wo papa no ma tete wona panyini buba bi se wa ma wo ba nsu nu kola abrem no wonyini ube aw se wona ade na mo be ma no tiri ba bi bebe kwa na sebi minyi ni sebia na ye papa na nkasa kura yamba so ro bi kura na akola yi ono ne papa nko nti abeba so obetia no kura no a eno kwa ko fa sem foforo ba nti no an se be mo de ni be hwe ha no yo hwe ha ene hwe so ro eno wo ka se senya aban sem na ba mu ene beba mu a enko be ma ko enko be yi kade senya aban sem a so ro na so ya tena wa amane be man ko onu abehwe siado kwa because o say eba no ohuni danger na eba no but wa man no kwa man antia akwala no wa man kwa man ama brante no woni okoka baka so mpenipa on de akofa aba nti e be sra mo abatan de akoso fie ho no mema ntore bo no mo a ya ye ayi okra tore ye hunu niam pio but ye be kaya no atum free say ye koka pe mo baka se ye ni mpenipa se ne baye bone no wotia no na oba no asa aba no obefa akwala no no de na ko hye ba bi de mua dada emua no atjai je tofe emua no na hyentrim enti next time emua na me ba na me hwo ha so hunu nti ye be sre mu yike papa efo ye panyin bone papa efo ye nipa bonefo papa wonwene papa information bi dey ma sesa na iketie o ti obro no so mantamo kola ketenkete ba no papa defend ni ani papa won kola bre mechanic play sara na otie mechanic play nya pray fa sara na otie way from close source pa yes close source koto nwanu ma wasesa na ikeye yes kola ketenkete ba no papa regime no ma ne ba na dwane strong eti papa no mi si efo mi nsuro uni hute na aya unkola brem juma na wudie umara ti brem na ade awo ba no kanya sanka papa wo ye ja na BBC asifie wo mon kranka wo be frɛ meti se kwa hivie o wo ka be frɛ kodwa ato apachew na wo na wo yira gye akoda no mo hwɛ no mo sa akoda da ache wo se nya adaje na mbebodua na mbebodua bobo utiri so bodua okay ebe nya wankasa na de chatu oyike untimi nwane nko ba bia efo ha sikara mo bo ande ama na kokata no me count me bia obi be je adi okay usika na be hye se wa ma me hwakoda yi na wa ginyin se na hye no wa nwia fa na to school mu efo yike bo bra bia nye da wo mama ye de bi be ye won wo nana no ma ye de bi be ye won na wa woto na woti ni so nyam ye tua wo ka panyina woti fie hwama saduafo ye ka na karefo aka ho bi efo hweriye na fra wo ba no woni ba bi owo
ye ka afidie wo ntimi nwane wo so o efo ye no kase ye hu ba bi aba no wo ye hu ba bi awo ye hu ba bi awo no wo bi awo hye ye nim kura wo hye so efo wusi wunnim okay na wo na yere wusi anya ho na wo obi ba wakoche na bon wo ye oba wunnim nyansa wo ye nyansafo ba enya ukuru na so do asem kwado so no obi ba okay ana akwakoche no na wo de wo so tena ho so wo baba wo de akwala nya 10 years ni asase e fa no ona bati se wiase emie me da say Dr. Mafu fertility misro awo na wo pe awo wawade unya wo waware unya wo waware unya wo misro bra Dr. Mafu ho obabua wo kwa wo du kunu kwa oyere kwa de ye osi akwan Dr. Mafu be ye fro afemu nso wawo na so akwara no waka fom ontumi nante waka fom wa ontumi nante wo ba no ontumi nante bra Dr. Mafu owo atonso esreso atie bisamba se oben presby school no oba ne nyansuo ba enkoja ne kwan fa ne bra Dr. Mafu enida so ho oba no onante enfie mienu fie miensa fie nine akoda ne besori anante for Dr. was 0244 41 10 99 0244 41 10 99 Dr. Mafu number no Bema bia sorry o so per virgin. Ya so ne mama yi omunyini 15 years wada no ho akura. Na me enye yi kankam nim se ni peti mi dane no ho akura. Bema wo yi kwa hye ma ase. Na mama da so bi enji amani tiri mu twaja tu enema ni ma ne hye. Na akura na so ya akura bo ni bi na ho ya beba ho. Mama me de meka ne se ye hu ne se ejanom omo na ebusua ti se ye ba ma be sha se hu se ejanom na ebusua ti a megidi se be koyi amaye se hu so omo ye tie na ye kon a ye support wo mo won se tire ne kon enti ye support wo mo ye mema ne kwan no mo ntia ye ma mama papa ne hu yo hui na ma e se ye hu se ye nkwa na mo Mary enti wo so ka cha ne se umpe nipa na so papa no nim de wa hu ye se eje sunsun kata enkra so hwe mama me da be ma no yike e wo se e castrate no be ma renga yike renge she wani ngwase da sema yike kopim so obeba da bia ne be program obituary da for hosa da bia obituary da bia do wa ye na wa akona wa be sha so al mu hwa mo mama yo mu so mo mama yo anwenga na no just asase pai emo no ade ne ho kwesem yes o she ba bi o she bi adua mu kra be kwa koyi yike aba na efo na nim se wakoye JD nka oba fom a gitum se wa fom na won se all start no na kasa na ikoyi a na metwa na se oh backup abem enti ne kasa esesa diabo de dey na aya no mo kasa na na mo ndi asama ansa na o mategi ashina na ade a wo ye se unim pefe se ade na wo ye no ye no credit a ene no mo ye o majima na mo ye papa unim se ade a wo ye ne se ye ntro de na aduabo no wa na benyan kobodua no wa na benyan fi se yike ye ka se ye nim de mo ye nyina ye nim baby a yike wo de baby o pese okonya ne ye keka bi kire na se o ye eja na ot etire na so be ma senua for de a ye se panyi otifie ma enkra na nka ye bu na nka re ne papa so ri bi papa wo ware ne nan ne ti nyina ifo we na na mde ma de me kan ne se ye de abatan ye hwe ye mayi o so ye be ma so ye hwan ne gefo na abuei oba ye be ma kra na obi tare na mesro twini free ho oba ba twini free ho na bie ma me hwe na ma me wate na ote ho bie ma me hwe o na dware no ma me dware wachi woto o ntimi dware oba na ebi kram papa fo ni bi wo ho anom kra mo baba kra mo pese mo be dware no na wu na be ka cha me ba se o kwa akodware nya me hu ba mo ba bia yike wo bia na ba bia hye bia so ye ba ba chew na wa ba ye wa said yo o say I believe I can fly away travel consult e won ye ko fly away travel consult me pa cha mo dia na bra na ye fa wuntu kwan ye fa nipa binum te say UK tu kwan ayi yike ye fa ni tu kwan enu timi so fly away travel consult me pacho wakwantuo ho sam nyina no fabra na bedan ye wo de mami ni kan fa wo mo number emma wansa 0243 421 215 0243 421 215 fly away travel consult and 0543 888
773 0543 888 773 0243 421 215 0543 888 773 Fly Away Travel Consult one more and number no Bomodiana Ebra say Kata World Cup just oh ya war package kama ya de Emma mo ticket reservations accommodations bibia e wo ho ya de Emma munti baby opeso tu kwan ekobia no UK baby abomodia na Ebra ni nyina ene se wobenya wo birth set and wo passport na baby a ewo mo sika ketewa bi na ya beje wo Fly Away Travel Consult ye wo Kumase ahinsan bonsuom Kumase ahinsan bonsuom ho ene ye wo eno nti bomodia na efre yen wakontuo ho nsam de emfa baby a ni akwaju sika ni ye Fly Away Travel Consult ni emfa wonko winim ene da so ho herbal clinic nso yade ban ni yentu ase glaucoma wani no aye obisibisi eye pressure anasa eye cataract mesro bomodia na ebrand da so ho herbal clinic eye ete glaucoma ebiswani so bomodia hernia fibroid diabetes enumunka pressure hypertension sisi yade ulcer bema waye mre hepatitis yade ban ni da so ho herbal clinic entumi ntu ase wodi agie number ene fra ye nyansa no hia me 0540 864 232 and that's all 0540 864 232 0540 864 232 and 0559 901 234 0559 and 901 234 and that's so bomodia na freye gonorrhea syphilis and them saying ya dear I wanna whoop malaria test nina a whole labo ye and can ye waterbora alaji wala ko junction Kumase patasi ya ben brother man kwada so estate wa Bono is tachiman I forgot so oti region e wonyina yaje wafa ye adwuma dwada e de kwesi ne memene da so and da so herbal center we yade no ye betu ase na unim Dr. Gbedema Herbal Center Dr. Gbedema Herbal Center ye de Gbedema garlic mixture no aba prekase garlic and ye de lime and ye de natural herbs aka ho stroke we sade no adode di padwane bu wofu na ye kapu wudie ye Gbedema garlic mixture wofu ne betwe sade ni na betwe frɛ Dr. Cecilia na mentu aso 0248 28 87 88 Dr. Gbedema number no 0248 28 87 88 and 0272 42 22 42 0272 42 22 42 yadro ne ba ko ne big man capsules memedro ubenom big man capsules ne Gbedema ko capsules no abom sisi yade be ma ubegya wo nan so wo be ma no sori na ejemu no ebegina so kama ubebo adwuma wo mpaso yie Gbedema ko bitters ne de etutu koko ene koko ase yamutim wadro ya Gbedema ko capsules Gbedema ladies capsules ema no monye odepua ene hu wakosu kumenum no ensuo chaw enka wo ni nyina ebetu ase godesh powder ene ne capsules ne de godesh nunum bi enteshewa asma yibi etu ase kura efre ho enka okashi draglin tinata de ball center ho ne wo ubenya bi ho ena enka ashaman equus pharmacy elo benya bi Redeemer pharmacy ubenya bi ka ekaneshi ene ka soafo monko tribe of Judah mubenya Gbedema garlic mixture Gbedema big man capsules no mubenya bi Gbedema ko capsules no eno so mubenya bi Gbedema ko capsules Gbedema ladies capsules godesh powder ne capsules no ne nyina no mubenya bi ewo ho na bibia aye kama ede amamo na emom no enne Fido quick loans brana baje bosia we di ane so be download the Fido app no ewo Google Play Store eno ano no na ubenya free 200 Ghana cedis ede kosi 2000 Ghana cedis dial star 711 star 999 hash star 711 star